ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni cukuru iretwo ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinya ngima na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana. Happy Jamhuri Day. Anko ate ni ki mubango yetu yo kuringe mutegeri o MERU TV kwe tariki 12 mweri iyo 12 mwaka yo 2022 mbeta Purity Mudoni anko ate ni renge ki mubango yo turinge yora twethera twena yo kuma da 12 anusu mpaka dhainya siarokere tukiomba wategera manto yara ya mbeta kwethira ya trend muno manto yara yakaomba kwethira yaikarika kiumia ki kwethira kuyo ya bangiri na kinyo wategera mangazeti ngwete kenwethirite wena utu wethirite wena weekend enzongomu pio oimbethirite ndesawa ingocokeria murungu nkatho na tukirikana ruare intukwera to celebrate ira Kenya yoyere osiathi kana ria ya admitirwa ki Commonwealth kwe mwaka yo 1964 Commonwealth ndira siathawa i Britain so Kenya niombera kwithira yethe tuye nthi ye imwe cia Commonwealth ira siathawa i Britain mwaka yo 1964 alafu iyo 1963 iro yoyere osiathi kana ndere uyerwa babo republic no bosiathe bwengwa so tariki 12 mweri yo December iro tumba kwithira twekongwira ntukuyenja muhuri kana rira twaire republic kibweto twa independent na president Ruto na wete jamhuri yeye ruare kethira ye celebrate na njire mwanya mno itethira ye celebrate ya ira ingi itethira ya kawaida awete bakethira be celebrate innovation na technology okomewi siarera cia manto yara ya kawaida tu lakini yeye inje muhori ekethira ekireta amwe ma expert banara Google ba Facebook kenda bomba kwethira bakiritana antu kana bakiareria innovation na technology itokorika na president Ruto na were bakethira bakiroll out kana bakethira bakebwethia kilomita 10 cia fiber optic ngwetekia i cables iracia internet kenda ngiri 29 kilomita ngiri 29 siomba kwethira ike distributwa na uke shopping centers kana na mathoko na mbi na inge ngiri 27 siomba kwethira ike kwa na uke maskuru no ntubwa ku access internet president Ruto na ombeta kwethira ki embrace technology mno ansia ndiara twetete no kato witia nkathe kiri iwango bia technology so na wete jamhuri ruare ekaomba kwethira ye celebratwa na njire mwanya muno bakiarira cia technology torikane jamhuri yeye nie 59 kana 59th edition jamhuri ira tukomba kwethira twekongwira mwaka yo wa 2022 so nteto isi jamhuri sisi ombeta kwethira iki hit headline muno isi trendete katwetere tuone ura jamhuri yekethira ye celebrate wa ao county Meru ningo takia jamhuri endongi pio baba inge by the way ba celebrate ntukwe zionko bakarua chapo nyama so no me celebrate ezionko ya 25th ete mbaya na tueta na mbere inkuona nara Naivasha mbura ni umbete kwethira ekenia mbura ningei na ni kuendelea lakini misie mingi muno etena bia korea antu baba inge ontu barabe nara ora mashinani
casual laborers kana barabara tangwe ngwe desiete atia casual ngwe casual bonde iba kuwa ikwethirite kukiongeleka mpara ntuko cia unyuma kou iba kuendelea kuromba thirikari ibatethia bio kuria lakini we mbure kiendelea na still kwe ba complaining mpara katocokeri murungu nkatho ethira we no kuria no kanyira ansia we no kuigwa na Naivasha kutete boya manto ya tete boya yo niba kuromba antu bonde baraba umba kubatethia bio kuria babatetheria bio kuria na rigana no tetheria antu muno kaita kaka thionko murungu akaweru yowe no kongelwa kaita kaka thionko na ibo ku ethira ena mpara ana barabe na ara street ine no batethia ka something no celebrate yabo yonto tukweru ari thionko nkomya baba inge no barue nyumwera no barue sabati no wete okaria ni na nto baba te osiomba no ria ni na anaba be street ine no kongelo sait okaria we ngo weta bora weta utura bio korea hapana share bara bate osiomba asonko bawa nyati asonko sharing is caring no kongelo saiti na koloelia tueta na mbere inkuona malaria yueta wa murimo yorwae yombete kwithira yukiongeleka au nthigurune murimo yo yongelekete according to this year's world this week Kenya ni recordete case 3.3 million recorded case 3.3 million 2020 na siaitia mpaka 3.41 2021 ikuo biare ngiri 11 na maana mwanja ya mirongo itandatu na inyanya kana 11,768 ewi 2020 alafu 2021 cases ya ngiri 12 na 11 kana 12,011 cases so increase yone umbete kwethira ikia recorded ke yonde case yekinya 247 million 2021 sie kompewa na ile sie 245 au 2020 na 232 2019 so murimo yo yarwai yombete kwethira yokingia mno globally yombete kwethira yokingia nthi yonthe tikenya yake nthi yonthe na kii kuona ni ku prevent murimo yo anto ibethirite ibombete kwithira bate o take serious murimo yo wa malaria ni murimo yo ba kwithira yo etabora murimo yo ba kwithira yukiorwana so anto iba so eneti kuitanga itakabiu biena roero roko tore to prevent murimo yo tekayo mami by the way na murimo yo ba kwithira yukiorwana na tueta na mbere nkelo elia rono roro ya mbere rikana no watanira batu ara Facebook live MERU TV Kenya, Twitter MERU TV Kenya, YouTube MERU Digital na kineke website merudigital.co.ke ara tu kuandikira story nyingi story monkey story cia category mwanya siasa story cia nthi yonthe entertainment cia ku entertain no watanira batu ke social media handles sietu cionthe nando elie rono wa Tunisia kenda tomba kwithira tukireterwa nteto cia themo Tunisia ibaumbe ta kwithira be protest president wao wetwa Kais Saied mbere ya parliamentary elections sikitabura skibwethwa bariwa president yo kereria ku grab power July last year nende iba umu protest ntemeana Kenya ethira twere mantu yo protest president lakini tukoromba antu bethire bena peace wow bombete kwethira bendelete nankilo ile mantu yo protest by the way Raila Odinga na bangite kwethira kwina ndemete peace demonstration tukweru are na araka mkunji
lakini naumbire kwithira etiria ntemeana ati awire katirie but no sawa ato celebrate Jamhuri peacefully ko mutegeri o Meru TV ingokoromba ukauma umau kenda umba kwithira ukireterwa nteto cia themwe nezarira ringi tumba kwithira tuichambua magazeti rikana no watanira batwe Facebook Meru TV Kenya, Twitter Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital na kinyaki website merudigital.co.ke. Mbita Purity Modoni, endelea otegera Meru TV. We kuregana na kugurwa Kenya watumire itura ryawe ryagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni cukuru iretongeria kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muciari uturi ocurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kiri ukinyanilu bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utia bwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I
have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. Come on! I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. I'ma keep winning till the world stops spinning. Perfect. Yeah, that's perfect. I'ma keep winning till the world stops She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. we kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura amantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Girobo kwa no ithirite wina utuko buthongi na wina rukiri rutharime anko wate ogini ki nteto cietu cia Meru TV kwithemwe erukiri rwa tariki 12 mweri wa Disemba mwaka wa 2022 anko endere jamuhuri enthongi na iyi icio nteto cia Meru TV themwe erukiri beta Purity Muthoni. Misetho entuko izatu yantu bama wathe nithirite ara kaunti Siaya Bungoma na Meru cio yete kanya kambere katwile na katuthatu kuringana na mwandiki munene o misetho ye re irio rembere kubwithika boya kuma murimo ywa corona yureya a nthigurune misetho eu iraretete amwe kaunti 12 na kireta amwe timu 18 cia arume na ekuru asethi ba ibamenerete thirikari nontu bwa kuria wekira anene misetho eu ikiringithanwa na misetho irengie kawaida. Frank Munene na nteto izi.
ni muchetho jo karande jura jujikena na kimoni moni ja sitting volleyball jura jwethiritwo jo kiringa roja county ya Meru ni team kuma county 13 iria ciumbite okinyache kumanya kiri mugongo jwa Kenya untu bura bwethiritwo bugita na mbere aja county ya Meru kwa ntuku 3 na riu nonto ni barikiritie kuma aja na kabakethora bakibanga banga gwita guchetha na bangi ba Afrika muchetho jura bethora bakiringa monga kinya kimanthiguru bakiaria tongeria bao ni bethiritwe bakiuga thirikari nene tithiritwe kibategera kubokeria bunene kiri muchetho juju bakiromba thirikari monka cia matura kwithira bakigwata antu bari na mawathe mbaru muno kiri michetho. Since the time ya COVID-19 hii ya Meru ndio imeshika moto kiasi, maana kulikuwa na shida kidogo, lakini sasa tunaona Meru umekuja timu nyingi. County 12 ni kitu mzuri sana. Tuna team zaidi ya 18. Hii yetu bado serikali, let's say serikali bado haijaweka maanani sana. Sijui kwa ajili kwamba wanaona wakiweka pesa ni kama kuharibu pesa ama wanaonaje, sijaelewa. The other government inaweka pesa nyingi. Like if I can recall when we were in Rwanda, we were doing well. In fact, Kenya were doing well compared to other countries. But we were not supported fully when we were in Rwanda. There were no finance. So I would encourage the government kindly look us. We are all equal. We are all equal in front of God. So what you can do to the able bodies, kindly you can also do to people with disability. Evolution need to take shape. Na yonto bo devolution ni gutwitikiria batuture alemavu kuringana na gikatiba inkuria governors bonde kikarone kya governors council bakarenthi na bamwe gutenga kiti ya sports and disabled nikenda batwe tukomba gucokia talent cietu kenda tumbo ciendeleza kimaisha kila gitumite nyamichetho iji tuyumba kwendelea Meru county muno ni antu ba media kwa batukava muno na namba ndi chama ninko bachokeria nkatho nuntu kathati bo mantu jetu yatumba kumenya koria yamenyekene na kinyaba ige mfano jwa Kisumu ba make sure next year na rangi tukethirwa twitite ngaba ni bafadira bubya obionthe Kenya nzima nuntu bwa michetho iji nikenda tumba kumiria kinya walemavu betu na boaritani ba michetho iji bagitana mbere na kujukia kanya ne bethiritwo bagitariria murojo muchetho juju na kinya mathina jara bethora bagikurukira tutheginye tu physical fitness tukenda muchethia onania moko yawe ya kumba kuringa mubira bwega na movement is sawa nuntu mubira yetu we slide on the floors. So jara maingi thina twithara nayo ni especially the abutees twithara na thina nontu abutee no monka au itagira tu transportation kire abutees ba betu achethi twithara na thina nontu baba ingi batethara bena mbeca na achethi baba yaga saidi ya kwetu nguni mbumete tigania na aria kwina thina na achethi twinabo very good players lakini thina ira bethara beno transport na space untu go chethera tatu to chethera uruni all na all ira katu trombete kare some other times tugeta Kenjai Polytechnic ndende thwani kethera gukiumbika ya Kinoru Stadium tugakirwa big hall inaite with all the facilities mubira yo visiting volleyball in Meru atutomba kwethera twetonga nene Kenya bamuthianto baba bari na mawathe bakionene gikeno kiao kwithira bagitirimithanu amwe akuma kona chionde cha mugongo jwa Kenya ni bethiritwo bagitariria ni bonaga kanya gakega gakwithira bakiaraniria gwikanira inya na kinya kwendana mbere itumenyana tukamenya kwe county ingi ciena antu bakarita batwe na tukomba kumenyana na njira mwanya itwetherwa tukimenyana tukikanaira moyo tukonania Meru county ongeri ndisevondi barabe na thina ukulukira micetho ini tumite tukethira tukimea mantu maingi muno tukethira twina baba ingi rabe ya micetho ne au muntu nathira ati ni nyamwaguru ukulukira micetho ni akeya bakona na mucore na thai bakaurana na beta na mbere na maisha yo yeta na mbere no ntu mbere thai kwitha kwina mantu ya ukabila ikomba kwithira ukulukira utirima nao ikwitha gutira ukabila no ukulukira micetho retu ikwitha kwina wendo kuma tribe mwanya
na tugomba kwithira kinya untu boya tukethe itwikanire inya angi nakuo antu bena disability mwanya mwanya ko wina kwithita wheelchair ko tina mauru yonthe kwina kuru kumwe na bena disability mwanya mwanya rĩa batirimana muntu na like disability yawe akona ubu yawe bro na ena umu kana no ritoba maisa ukulukira utirimana kura bakona bangi nabo bagaria bo na baketha bakuiranirwa kuma Kamunde tauni nene ya Meru gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Niyo familia Harun Kobia kuma dhute wa die Zangaza nikenete nyuma mwekuru wa mbunge otigania East Mporo Abori ubakira nyumba akiaria nyuma enyumbeu kuyura kajuju Mporo nekite wirane kwendia anaba musiyo sukuru mwaka twetete Adams Zirenja na Ntetoiji. Kwa miaka kathomba familia Nkobia mwekuroke mwana bo baturia kanyomba ka batene bya kumamira kunyoka na kinya kuria ana bo kumochira ko batiche muntu batiri kwithira kire maite tukunya thatu ntuku kwithira aina nto ya kumamane thina na kinya kithomo iki kira na ba kwithirite kwithina kumochira ko bo karikite ngainjiro na rikite utuma mutethi kire muchiyo aranka tha mubungo ishombe katiganisti poro Abori ya kajuju Mporo oranyuma kuba kire ke muchiyo no mbete kwithira ndagichumira na kumba kwithira kibatethia na kanini karaira nako Kajuju Mporo kulukiro tethio bobisia mubunge Mporo Abori ibambirire mutaratara yo chinche uturo bo family na nyuma ya ntuku inya Harun Kobia mwekurokia mwana na boba ina nyomba injega ya kumama itana nguo amona bya kuria irua reto kujeta kenda tubaretera intobira tutombere kuba ntukwira tojere twabathambia ake na twabatigira bya kuria lakini tutombere kubaretera mavazi tutabaretere intobya kumamira tutabaretere miringeti twabatigire kukaranda tomba kubatiga nande anto aega jaja tomba kubathuranira ntuko ijere ira tomba kweja echo igoro ne ruare twaka kanyomba ka na tomba kubekera kubathurana nana yaura tuije kawaida ana bagakora ibenda gwita itakataria na achiari twekera rumu ijere ana na ya mwene njai na mwekurokie na twabakira kariko karaba komba kuruga batikethairwo bare amwe na chuburia na into yaura tuije itubati kwithira twathukene na riko Kajuju Mporo akere nyuma kuriga kira family auwete yo ni mwambire na nkuruire nyuma na nkera na ba justa na ugera na kwenda kuthoma kenda ojoria kiroto kyao kya gutethia njae na tuka make sure justa kuthoma mwanka kinyara arawengwa kenda na njarware tukaja kubuika skuru wikwa justa na tukabuike buinthe na buthome na bukareja na baubange Justa ura ni mwana wa mbere wa Harun Kobia na orombere kwitha kiumere kire nyomba cha nteto kumba kwithira kirombo tethio na remi kwitha kino kyawe nyuma irombara yo kumba kwithira rikyuyura kuyebaga sana ntuba mheshimiwa Kayu ntuba twakire itanda na nyumba asoka tuletera materesi na muringeti ko ni gwitia tanda na kiu kona ke smart mno ningo sikinkalo mno ntuboke Mungu naendelee na mbele mudhalima atuletere vingi nkilukie vivi ndio ni kwa nyongo mamira ngwitia tanda ne na materesi ndio nkanya mno antaite tanda ne ringi mamira materesi yewe ringi Justa kendi ari wanyuma ya kumba kwithira kihakikisho kumba kwithira kithomo thuni Mporo Abori auwete kyoto kene kuthoma no gutwika daktari kenda tira kumba kwithira kiruto muchiyo kirukomba bu alafu bunge kwa ganya kuthoma ndero thome kinyumo nkona nkwenda ndenda kuthoma mbete nginya university onda thire ndenda kwa daktari Karina tori na bwombecha kwitha gichokire Mporo Abori amona nkathawe Kajuju Mporo nkatho no twethe bombecha kwitha bakiretera muchiyo Anjeri mama nani ngotoke nkatho ngotoke nkatho nonto ba manto yanda na bomiletie aya kwa mwathani Mungu na butharime sana ke Mporo na mwakoroke na kumake kelia na silo na kuringana njare kyao ira ndona ya Kayuyu mwathani na batharime
nkatho nyinge ine otionto antu bathote bombekia kuthia kayuyu ende murungu no akumenya bora kuthithiria na gintu ya kuwirirwa nontu rwari baina nyumba cia mbao nyumba watika na kwirigira baina cioro nte kumenya ina bareta nakachoka nkagwa ibwa sana nontu bakia okiu Tenga mono ado eria no na yuri ado nari jamonde ai tama marindi kanene vivieru ai bigowa mono na yuri ninya de familia ron kobia komamire tandaki keya komama batekurwa nimpio wekira nguo cia koron na kinya kone bekura kirare kiroto indi thai mantu ya yondi bompete kwitha baya kinyila okilokela uteethio bompuro wa buri kumatiania betanda msimuturia wa TURINGE. Noya Archbishop Daniel Kaethia o Jerusalem Church of Christ na ete madereva baraba wetithia ngari balebi onyo nontu kaba wikira uturo bwantu watine na bauretie bathiatire watho bwa barabara muno kaita kambura na thionko kenda kwebana na mitino ira yetete na mbere kuingia mukiri onkonja ena nteto hii Kaiteneka turi mweri yo kungwira uciaro kwa Jesu kana thionko ende mitino nionekete kuingia njirene na utameo ya ntu babainge riu Bishop Daniel Kaethia wa kanisa ya Jerusalem Church of Christ Mission of Kenya na kuromba antu baimenyere barabara kenda kwebana na mitino mno akiromba mandereba bonde bakanyunso bina betithia ngari nontu tha injira ni tenderi gutokea njali nyingi nontu ita ntu baingi no bairutana ile kweta kwisogira mire onkalo na njere kunyunso bi kuni nkori mandereba tafadhali kinyabo iba so kanisa ba antu amurungu bale go tweka antu akunyunso ba kamaita meyo yanto na nyabo ngoni antu amani to bere abai mandereba bato kweza bakita nguba kuitoka matanto kwa itaya yungu teitara kunyunso bi ni itara sogira murungu kado kinyabo bakaitia kali balebi kumarende mtu namenye moyo wake namenye moyo antu bangi ndereba baburutangani tayo beba barutengare bimenyere tusaiti ndereba nabo ibamenyere barabara na abiria nabo baimenyere kinyabo kuitasia kethingarene olele mtura wengarene ugethe ngatilebi kaya sasawa na inyabo bongwa iba kumi mwathani murungu itarere thionko bere ngai wo iboya baimenyere nyabo mere jono ntu rira accident kabwethe ko lebi abiria kiumi nyawo wendereba kaumia kana itarere kabwethe accident wena manto yaku jani kutukanirwa i manto ya ntheje uri ogemea mwathani murungu no garitina na kwendete no batukothwa wengwa ukimenyera ora mwathani murungu akumenyerete imenyere ndereba na abu abiria boite ngare buingei na bwethro bokera mbenya murungu maita yonde safari ne romba ngai no tongora cia mutaga umara asoka bakiongela ni bakuromba kinya baraba wite ngare bakenda ne wite ngare cio yori na kinya ria baweta na maro kabombe kwethera baeta bakimenyera njirene na kinya kireyete bikibiki kabamenye mawatho ya barabara na baete bikibiki na rwiro abu abiria butegenda kama tabo yeretie bo saiti abiria ba saiti ba batu kama toingare nto bakabukana mitino ndaromba drivers anto bikibiki bangare nenya nto beta na mauru ni wa muno bololi seria se barabara ukaitana se barabara otheri loelia kona sio mbere yo itania muntu bikibiki ukoba speed onto mbako na muntu bikibiki amatugeto no muri ko ireti ate kwira na ndreke nkayo ko bona with accident ko butho we makin na nto bangare ndreba kinyolo elinjira waiti thingaro lebi kinyotho na toro mama uro Kedipotera MERU TV kumembe mbeta mukiri onkonja na tuwete na mbere akariba kando bore iba kurera bakiwa tongeri bara batarire iba ulibo nonto bora barabara ithuki na kuremo kile kanau kaita kakambura erosi mutegi na nteto izi nkoloki Ikiriro na gikayo kiria kariba nkando erere gicigo mbunge kia Bori ikiraba kugao na kuigwa kwa mianka kathumba batwire kurira thirikari kubathondekera njira ntere inu iromba riaho ritikuringa kauro bonda tungwa watatu kulemewa na kuita kwa munganio thina nembe yeto kwithwa twenio aja imaiga ake ugiteka bwa mbari thina nkoroki nyara omba kugitua nigwa wetithirwa na mpwe kinya wajitu kinya wango utaka no ntuno ukwijira ndio ututena stima barabati na de kinya muntu akajwa tukamata na njara
utenga riumba kweja te bikibiki tembi oni thena irango kurukira nonto ba barabara na kinyanga kama to ibikibiki ronene nteukira ikunoga kurambe thaira no gina nteumba kinya gwita ronene ngatinda mami na nteumba inya gwita nonto bakuringa ringo ibikibiki bora ngaigagwa kiukio ndenya mulimo na ndito tegero ito tuthithirwe barabara no itoneke kumara akio dakithara kina thina guntu guku ikuja kwithira batu ikura turingaga lakini antu bara twithara twinabo twarikio bakurukia bate choka kurikana nde muntu uria rikanite guntu guku na thitangu ndene MERU county na to enka gikochi kiria kiatonyete 2013 igita ria bamunya kiu ndene Kenya ikio geitire ngugi utubange baita ngugi yekochi kiaba mweshimi wanga bana munya kiburu kinya bonda utekona ni maiga utenyire thithuga kuma tukuthura mureti twathura ngabana munya akuruka iro arugura cibitari u na mwanka na aruo tweja thithia njire inde hakariba baiba koria tongoria bao kubathikiria kiriro kiao na kubathondekera njira mono kagitaga kakambura mwanga chama mweto arikane ntura yetu enkando na tutwamuringire kura twinde twena wendo bumwe ringire kura twendete na watu tegera gategera utero mono ntitukora tigani ora muno agwita muno na tutegere mwanka gwito au twinde tutena thina na tutena mpagi nyaketha tumutetia atuna tutegere na kinya murungu tumurombera omba na kinya kwiba bakurwa nawe nonti bazo amwere kura twendete kinya barwana gwe tuba mudithia nonti tutwamuthurire na tubamba kumudithia kila kina batana atwitere ngura twamuthure atwitire ngugi makumira barabara ciira kuthuro kuenjoy muretirire rika kwithira retene na ndito twaromba nene betu MCA Marogoso na ngabana wetu batutegere njira ino tonage kumara nakeo iria cicia kumu munene itu tuturire no emwe gukombika ikinya no kuma kinyambaria igwe mwanka mairi mugwanja ningi tukauga iria cicia MCA mwesimi wa Jennifer Marogoso nombe gututhithiria no iria cikumba kutumiria kinya no tubarabarene tu iwe kagwata iu nene bwa ndene bure east na thina inde nkugweta ntumburi ekaongwa seke igikinya pembe ijirite nkando ekirua nkando ntumburi ikejira mbaria mwanka gukinya kamaraye ndene roire kugitanirio ugitira marere mwanka mairi 3 nkiripotera MERU TV kuma nkando gicigo mbunge kia Buri nio kambitaga ki Mutegi na tukithiriria akristo ibauritwe bakathore kwa nike no kaitaka kathionko akiaria Pastor Julius Mbabu o kanisa ya Arise and Shine na rombete misi yonde kwithira ye na thire no kuimenyera batasembwe inkoma kaitaka kamambura ya thionko Patrick Ostela enanteto iji Marieto yakwa mbetagwo Pastor Julius Mbabu wa kanisa ya Arise and Shine House of Prayer Church Kagoma inkenete okaire no ndobwa kuona kanya TV netu ya MERU TV na kwa mutoreo munene muno wa Thiri FM itora mwathani rokuma nonto manto ja mwete kawaida so dina manto kwenda kuira antu aswage italire twina rero ya thigonko kwina gintu twitaga God's promises kwina manto twitaga igita ria Murungu magita jamwe no kuregio kara ore orendete thigonko ikara lakini Biblia rio ndene yukure ya Korintho 2 mstari wa 20 ati mawira ne ya Murungu ya Kenya na gatichindagia kintu akikira kimba chomba kuthaja thithietie kajomba kuthaja tereri for a moment ende kagita ga kaija kagarua na yakara bwega so kwa my advice ira kwenda kwa Anthony atiri Christmas ntuku imwe na kwina uturo bungi bwa butha butige bo nyima na bura butita guturo menya ntamu ciana betu ikira nenerwe na nandi ngarama ya fine nenei so wakara kuri ari na ume menyere into na ume nabuya kurubwa na nonto bakwa kirinda nonto bakwa mutundu bokamena kurube nonto agwita kwa ari alinga igale atioka kana agwita ngogene bakore akuriwa. It is better to understand that o mukuru no ora kumenyerete kuma January no bwo no monka December na mukuru okute munganania na chapati utemunganania na kirinda menya aterewa mwe kuru kuruba kuromba mwari akulirite njewe terete Murungu ena miaka 50 na no akulika na Murungu aya wa mukuru na ago Murungu na kwete ole ndako meneta no mukuru inkomano ndo chapati na gintu kingera pombo kwira ni ati kuri antu batonya meagone ira batende tonya ukethera muntu akuma kwawe
ja reporting itu aida wa ya last nkubu beta banywa mukurwa era kwa mwekuru kuya kirabu gakare agwitikia now mantu jaja thithe kare amuntu irigwa na ria arigwa kumenya imbi kwendelea so my advice kile antu beto ba meru na kile antu ara onde mugambo yuyo gukinya imbwere itu twakara kuri itu na ume na mantu jaga karabwega rieto nera Jesu Kristo ntuku emwe igato changeria otoro bwetu nonto by the way tutubati kukongwera tukithukaga tubati gukongwera tukibujaga nonto ntukwira monokia chiariro gendene etu nikenda tukona machiara ja monokia guchiara so na ryo makainde da kugatiri na gitio gikingi let us use our money wisely let us use our resources wisely ukendia ng'ombe kendo ruga chapati ukendia mng'ao na mpembere tie nyomba kendo kanda no ndorikia kuma thigunkune runene o the same muthere ugetio jwikira riko so ibwega kumenya akwina ntuku ingi chigweterete na unyuma rieto nera Jesu Kristo ndakati eto na agwe kwe barabara baba itana kwa ukarana mirembo the first day chimenyere ni boko ne ba murungu inonto ngomana tweterete biblia yuga athiurukaga ja muruthi jo gutwabia kuria no ona kira kona agatamburanga so be very careful tugikinya mwaka junge jo mweru rieto nera Jesu Kristo kukira nkubwendera ithigonkwe njaga ya njamuri ira ambiritie rojo thigonkwe njaga ya Christmas thigonkwe njaga ya mwaka jo mweru murungu arobuthani mara guthiga mantu ja mega antu bantu ba meru boro tharimwa na bukathigwa mantu ja mega rieto nera Jesu Kristo. Na huyo twakinya muthie wa nteto cietu cia themwe cia rukiri rware rikana no watanire ya batwe ara Facebook Meru TV Kenya, Twitter Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital na kinyaki website merudigital.co.ke. Mbeta Purity Muthoni wethire wina jamuhuri enthongomu. kuregana na kugurwa kiainya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura amantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokini tukinyanitia Kinya kiri ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani.
St. Agnes tunarererega antu amarete kwa ana beto konogo kadira bate irachine kirego tigira ane bo kinya chukuru dha irio nituto watu nambacha kubakamata na kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuruketurungia chukuru kano turungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. Come on! I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. I'ma keep winning till the world stops spinning. Perfect. Yeah, that's perfect. I'ma keep winning till the world stops. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. We kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni gukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what.
cukuru ya St Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St Agnes ni cukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi churage na mwana kwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kiro kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Cukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereria na anto marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya cukuru dha ilio nituzo watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kanoturungire thimugo kurukira 0725977144. St Agnes School Marega, my education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, I'ma keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. We kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, I'ma keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what.
cukuru ya St Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St Agnes ni cukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinyangima na ndeturi na kiguni kiregwe muciari uturi ocurage na mwana okuwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokini tukinyanitia kinya kire ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Cukuru ya tuturi na arito ba boarding na discourse alimo ba kuungana na bare na utia bwa egorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kire gutigira ane bo kinya cukuru tha irio nitutho watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungia thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. There? Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling. Karibu sana muraibiri wa MERU TV karukiri kathongi zaidi karato inambere kwa tukirikana kairi nyuma ya mantu kathumba nyuma ya kuwatania na Purity nyuma kunenkeria ndeto naende tukuinambere kwa tuishokagira kairi kengo tuinambere kwa tukimulika marame ya kiritwalito ndeni ya mangatheti. Habari ya ku Purity? Salama sana. Kwe sawa? Weekend yako ye sawa? No kungangana emunde ntu ya mori kana Ware no ruete sabati. Ntu ya mori. Ware no ruete sabati no komeanza ntu iba celebrate ya tionko ya uma. Ntu ya mori. Ntu ye. Nuye mori. Enja mori. 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 Mori stamp. Kwena muri. Mpotevu muri. We. Mpotevu. Muri. Emunde antu bairuga chabati. Antu baruga chabati re. Ntu ya yetawa Christmas ka yetawa kebi Christmas iba kwebaru inyaruare Christmas nukwana nara ntorene anto kwebo ya zionkwe bawa izionko ndiko antu menyaga tumenyerete kuona nawe tu antu bakithenja mburi ntu nawe ta think mark
take mark kana ile we metata Christmas Weso, inuwe kaire ku. Crete kwe bantu crete ke weta Christmas. Oh, Christmas. Inde ntu Christmas ntu no ni bantu bamenyerete kuthinja mburi kuria tunyamura to utensils. Ni utensils? Kuria utensils? Utensils minto. Niko kuria zani na isiko. Are kinyangu are kwe barua. Inyembe kanarani ndani. Me gechongo to kware gechongo. Wale gechongo na ni unkale kiambi. Kuria utensils. Nada ni pio. Indona anto bai celebrate ntu kwa ya dhionko. No kona tariki 11. Jamhuri. No kona tariki 11 kane yonto yoro. Mtu netete nara thokoni akaura nyanya, carrots, nyama kilo 3, sere kilo 10. Nurugete. Kweke urugete mundi. Kerea. Baile ntire ya nyamono. No ni nyoka mbeto tudani tudatu itukuto. Tudatu wake. Ntire ya sa. Tudatu nankanywe njagi tachiri uchocho. Sawa. No one. Rutina thina lakini weekend yako yesa sawa. Ngai nandere boyega. Ndaukia rukiri. Utuko mea kurere kura. Ende ngukira rukiri nawe tu tethea maiga. Ni maiga? Maiya. Marire makwinya. Kwinya. Utuweka soft maiga makwinya sana. Endi mutura ukire ukunda na mochai. Nuntu makwinya sana endi. Makwinya sana. Endi mutura ukire ukunda na mochai kwa gume aguria nata baimbenire. Lakini muraithiri gatu inambere kwa tukire ithagiria mantu mama yakiritunya kire mangatheti mvintu ya jamhuri we ukarangi ata obaithe muthikiri emunde nuthenjete kaburi we gantu muthikiri wa muna muraithiri wetu athenjete we na thenjete ngoko okagu thenjete twa otuete kinyago tukaya tu tukaya inya tukaruma mwindindi ndentu ntakira mwindindi ngatheti ino cie munthi ciaririte mantu mege na jamhuri purity ndio na kwina ria making of the Odinga dynasty kana rugendo rwa gutwikithia Raila Odinga gitonga kana mtwene weta sana ngopeta wa dynasty mtu gitonge na egweta bwabu rugono robura Odinga wetu kwariria aturiariria Odinga the father. Orachierere Raila. Oginga Odinga. Orende mianwe Odinga the father. Kwena Odinga the father, Odinga the son. Ende kwena rugono ruru ariritwago. Rugono rugi nabura Odinga athie na mbere kwiwa gitwikaga figa kana gitwika mtwene weta sana ndeni yande guna muno nkuruki mantu makore na utongorie bwake burathie na mbere kwa kibuchwaga na thina minyamaro na hathi na mbere kwa kiumagiria zaidi kuona ati na kuthina mbere kwigua akigarie toleriria muji wake rugono rutu karwithira karatati ni gatuna na kinyaka rutu 5 muraithiria wa Meru TV ngwete ngatheti ya The Standard era yithiritwo yina ngono ino ngugutariria karatati ni kambere kire karatati waga ka mbere bururi rikana karatati ka mbere kewa kena lineup ya ngono mwanya ithithiritwe ikiandikwa kire ngatheti ino karatati ni ka 48 kena mantu mege na utongore bwa wa Germany karatati ni ga 26 kena mantu makone na chukari karatati ni ka 40 kena mantu makone na England mantu meshedho agugu karatati ni karako karakange karatati ni ga 23 kena burama mutongo kwenye mwino kuga Ruto na rekirite kuringana na Ruto nyamuino mtu akagera kona mbi nwangure membe tanigo kumchambua na utene nyamuino ngauchambura yabo yaba mikarogono kena murona shukuru ikathina mbere ku ikithomithanagia coding ireto coding coding buyetawa shukuru kaina mbere ku ikithomithana ikirutana wa mantu mama coding kuma next year coding kuskuru kuma kirasi kabia nakatu tukona na undeni tukono tukarwithiire karatati ni gatwana rais William Samoei Ruto hethiritwo kwa thirikari yake ina kiroto gya kuthina mbere kuigua
giokiria kithomo na kinya giokiria mantu makone na technology ara augithiritwe kiuga coding eno egwetwa coding ngana coding ngai coding ikegwe kithomithanagua kuma next year karatati ni gatuthanthatu no tukethiria rugono ruru muraithiria wa Meru TV ngono chingire chithiri tugikirwa inya mantu makone na ugima kawethire mantu makone na biashara namo imethiritwe magikagirwa kiringatheti ino atolweli hera ye yombeta kwethira ya ikirwa yaisisitizo mno ke gazeti ya Daily Nation na ndoto ile sembere mkuona siye ikanya kaa nene mno aritwa widow of freedom fighter Dedan Kimathi aritwa Mukavi oyu mwakororo tierwa Dedan Kimathi kirikana Dedan Kimathi ari fighter omunene mno freedom fighter hata ya berasya kwa yosiazi na umbeta kwithira akiromba thirikari imutethia one remains kana matiari ya mwene kenda atathikirwa mucie so na uriti thirikari mutethia urayomba kenda reterwa mwiri yo aumba kwithira matigari kama matiari actually matiari te mwiri azika aikwa anti ariwa na kuona kinyawe mbaro so akawa aumba kwithira akireterwa matiari yau azike alafu inkuona Ruto na wite Hustler Fund ikaomba kwithira ekinene sanene swa mwaka yu twetete mweri yuele February ariwa second edition ire kezira ye cover small businesses kato biashara turato nini pio ikaomba kwethira kia launched mweri yua ronoro eke karatasi kato tangato alafu ke karatasi kato na nato tano where careers meet untimely death careers Karia kanango iranto barita barere mno IEBC ne obasisitisite bakiwa ora miaka decades idato iziri ora commissioners bandika wake IEBC bomba kwethira by kuitika na bakire kanangwe ki circumstances itekweleka tukalwelia rono na njira kinyani lungo lokina ngona usidato isio kuona isisitizi mno au kingazeti ya Daily Nation no tuendie mokwe gazeti ya The Standard gazeti ya Standard karatati ni gatwere muraithiri wa Meru TV imberie bambe mbitawo no abora no berere are tia ko te berere tare yaku bambitaga faminas karatati ni gatwere karariria mantu kwina ngono kathomba by the kinyacho na rugono rwa rwethire rugikirwo Anne Purity na muraithiria wako wa Meru TV rugono rukonena mantu county na arokurekana county assembly no irazima ithie na mbere kwikithukagia majukumu mayo kengo itigira ati nikuthi na mbere kwigua ikimenyagira na kulinda katiba na mononkoroki kulinda utongoria bwa thirikari no chama county kana agotigane kumenyera utongoria bwa makaunti nirikanwa ati county assembly niyo yithagwere bunge chama county nini chiria namba kuigitigira ati uthi namba bwega bwa county bwonekanaga kana bukinyithanagirwa county assembly county assembly kabanga ukunenkera kiongo Purity utongoria ni bwaku kawetana kwogu ni rombarira lithiritwo rikirombwaga county assemblies kirombo gutionde gutigira ati chiko ina mbere kwigua ikithingatagira mawatho magirite muno kiri gukurukia bills na mantu mangite mara kiri kuona mautongoria imakuthina mbere bwega ndeni ya makaunti karatati nikatugana karatati gatotho ndeona ababu nethiritwe kithina mbere kugari agekira bantu anene kana kaina mbere kwigua agi wataga mbaru mantu makone na Miss World era yithiritwe uyu waziri wa mantu makone na ambi sports youth affairs lakini na kumba na by the youth affairs sports na arts na art yeah nakumbana nayo ibo yogwa kwera lakini ababu nkuona akiombana na docket mno I think so ababu nethiritwe kiga wira ne bwa kuwata mbaru Miss World ire kwerekana jigetwe Kenya placed in arts ministry mantu mama Miss World marekere art
kogu ende kuririkana Miss World Kenya nithiretwo kithina mbere kwigua ikibangiro na kiona muji kiri ministry ya youth arts whatever ministry no ya ababu arende kuririkana tukagita kara ya kwithiretwe mantu tamama atakuthukirwa serious matakuthukirwa serious but ino mantu amwe kuonekana makithukirwa na njira embega untubo buririkana bukaina mbere kwa bugi ukageria anene okuri art na mononkoroki kinyantu bangi waraba mbaku bakenda kwithongira mantu ma Miss World whatever mantu mama art bakaina mbere kwa bena gantu kuwereru ende kumania na mitaratara tena yethiretwe kithina mbere kwigua ikithukagwa na kithina mbere kwigua gikaga ndio na mbichi ile yaga ugu chia Miss World ile chethiretwe kirurikana mbere na baidhi kagito tutira tukimenya ndo taino chia ba Miss World tiekagirwa apana chia rugo ome anko bena talent karadati ni gaka ukange gaku ikarego kana mbendere neno katoro elie karatati kambere katuele na rono ete mpaka ki karatasi katudhato ara mwekuru yu otiro ideden kimathi kana mwekuru wake miaka 65 edhiri deden kimathi ya executero miaka 65 edhiri kuma reu mwekuru yu wake aritwa mukami kimathi ataumbo mwana so na kuromba urakumbika aretero remains usia deden kimathi ke naumba kwithira ICT kambere ya itabora mbere ya ikwa anti ariwi nyawe akinyite thai ariona maisha yake yatere imuno na mbisa ini utoni imama mukuru na kwa nini no mukuru boya deden kimathi torikane a executed by British government arakamite maximum security prison so mama uwe awete naretero remains segi mathi okeombe kwezera akivika alafu ke karatasi okauka tudhato itukuona preparations ire tena mbere ya Nyayo Stadium ara President Ruto akethera ongozete jamhuri ruare na akethera akiongoza trooping of color ceremony color ceremony tibeaje tumbo mitatu lakini kubobe yetawali yetawa a trooping of color ceremony ngari kana tunga kwera kala ceremony akethira akiongoza irieke embere ki jamhuri ye 59 oh by the way kire jamhuri no nara I think raisi mdia bateri kwewe kirete nguo chia jeshi abateri kwewe kirete nguo chia jeshi wewe ntikobiti abateri kwewe kirete nguo chia jeshi na aravia na mbele i Queen's color Queen o England angaitio bekaira gaira ngibatura kendo symbolize kurika nawe Queen owo nini o England so gedrere mbere Ruto ya kuongoza alafu kikaratasi kato na itokuona IBC ni umbete kwezira ishi kana babe bomba kwezira bakiandikwa batirianga ko muno batatura kana batariza ngwe ke 1997 kono wetwa Zakias Chesoni was kicked out in the run up to 1997 polls na umbeta kwezira kingwa ngwene kaita kwa 1997 208 parliament ni ingire chairman o Electoral Commission of Kenya ECK Samuel Kivuitu na umbera kwezira akingwa na timu weke commissioners 21 na umbera kwezira akingwa 2008 alafu 2016 chairman wa IBC Isaac Hassan alongside commissioners commissioners baba ngiba wetu Lilian Mahiri Zaja are vice chairperson Yusuf Zibo Albert Buire kule Galma Abdullahi Sharawe Marieto Yano yato meoka Mediarurume Sharawe Mohamed babo ndei baombera kwezira inyawe baita bora bakiana ukithiatirika
protest kana maandamano ya tongera tu Raila Odinga 2018 Vice Chairperson Connie Nkadha Maina na Commissioners baitwa Margaret Mwachanya, Dr. Roslyn Akombe iba resignere inyabo uyu mwaka ya 2018 kwetherete kutena trust kana witikio ki commission yu na 2022 itukuronere terera na Francis Wanderi Justice Nyang'anya ibaombera kwethera bake resign so IBC ni ombete kwethera yena musimamo like yoteromi yena ekara go shake Karatatiniga tuna kirengatheti ino ya The Standard karatatiga tuna kethire twakeragiria mantu makonene na bora Odinga athie na mbere kuigwa kiria naeweta sana kiria kariba Nyanza Odinga kinyoka muweta ko kira muntu mbiye na ngwetie na iye Odinga na kinyoka ko taye Odinga utimta taye Raila Odinga yani ende ifamily Raila Odinga thero agiukagira nontu bwa dietwa riethe na ririkana dietwa riethe kurirutha butari nontu buthu na ro kwirikana Luo Union yathie na mbere kwigua ikiruthwa Jaramogi na Kengoa ina mbere kwa kimitumagira gutuika popular na aina yaweta nkuruki 1970 mboya anathie na mbere kwa agitongoreria bamwe baba ataritwe kuthinara gatundu Kengo gutigira ati bakwane na rais Kenyatta turiweta Kenyatta Jomo Kenyatta ethirwa akirekagiria Jaramogi kuma nchera iririkana inyomba ya siasa muji wa Odinga withiretwo iri nyomba ya siasa ira yithiretwo kiruta siasa na arende kwerekana kwa miaka mingi sana kuma Odinga ukwa dietwa yake bado marethiretwo kinambe kwa rigitigawa tunywani twa Kenya na baingi bakithina mbere kwigwa bakiririkanaga nchamba eno kuririkana mwana wake Raila Odinga na ethiretwo kithukia mukondo uyu wa ithe na Raila ethiretwo kinyawa kinambere kwa kionekana ari nchamba nene sana ya mantu makori na siasa na ara ethiretwe akithina mbere kwa kirutanagiria guchwa giti kia rais na muno nkoroki kuthina mbere kwa kiretagira muno wa Kenya ethiretwe agikaraga opposition okagitakara na nethiretwe agikumuka mwanka mantu mara methiretwe makikara bora kubatara makaigwa makirekebisha wana makarabwega kuririkana kwina kabugu kethiretwe kiandikwa mantu makoneni na rugono rwa former paramount chief rugono rwigenie na Odinga na muno rugono rwa rwethiretwe kerecera mantu mwanya na mitaratara ira yathie na mbere kwigwe kithina mbere Kengo Odinga ethirwa kiwa newetogu ebuku riri riandikitwe Geoffrey Sang na Vincent Orinda na ara methiretwe makionaniria history ya Jaramogi Odinga yathukirie ururu na yaina mbere kwikithukagio shamba nchamba no kwigua ikithina mbere kwikiruga moshige na gutigira ati na kuthina mbere kwigua akirutaniria kwigua ari na rietwa rinene rugendo ruru rwambirie mwankani wa 1946 ara Jaramogi na chore bake baere Fanuel Water na Odende Richard Arina bathie na mbere kwigua bakirutha na kwandikithia ngurubu ino yago na ara bathie na mbere kwigua kana bobari antu bambere buru kwigua bakiandikithia na kuwatithania aluo kire East Africa na baina mbere kwigwa bakiretaga urumwe na kuonaniria ochamba bogi siacha kumani na onto bobo Jaramogi kana cia Jaramogi ichethie na mbere kwigwa ikithina mbere kwikionekana wetie nkuruki na muno nkuruki anjiria kugia na iweta mwankani wa 1953 na thie na mbere kwigwa giukagira na gutuika wetie nkathi kidogo arathie na mbere kwa gitarwa ta Union First President serving the brave athie na mbere kwigwa
kiri union no tu ndakwira na bathie na mbere kwa kiruthaga na ethirwa gitarwa ari mutongorire wago na muno ari mwandiki mwiki na Jaramogi athie na mbere kwigua agitumagira magume magume michemanio ni ira baruthaga na akaina mbere kwigua kini bo bagantu kengo bathi na mbere kwigua kimwenda nkuruki mwankani wa 1955 athi na mbere kwigua gitwika ena igweta muno nkuruki ara athie na mbere kwigua kiandikithia ntu 3557 na mugwanja ata member ba kiameke baruthete yathie na mbere kwigua ikithukia kagita kuthina mbere kwigua mwingi ugitigiria na kuona guma ari na wotani the union ino tukwariria ne thina mbere kwigua gitwikaga kayu ga antu bantere no cheluo na arabathie na mbere kwigua gitwikaga ndibo bakwaria ndira baria iruo yalia Jaramogi na thie na mbere kwigua kingangana muno nkuruki na kwigua kirutha michemanio ya kiuntwire aina mbere kwa kirutha michemanio na kinya discussions na akaribanterira na ara antu bathie na mbere kwa bakiga bakimwikagira witigio bwa muno na bai na mbere kwigua bakiugaga uyu nwe mutongore wetu kagita ni ko Jaramogi athie na mbere kwigua akirechagira akadibanteri nuche kwago mantu mwanya mara makubatara kwe bakimenyaga muno manthiguru na muno mantu mabora colonial government ya thiretwe Kenya mari mwingi na bola mantu tabateri the union ya union ino ni athie na mbere kwigua ikini buvaga ana baba ari machukuru na barabari bathie na mbere kwa bena kithomo muno mbeu mbithi barabara ina wotani na bathuganije sana na kuringana na history ni history kuerekana Jaramogi athie na mbere kwigua kirutha iroto bia ana baingi bithi na mbere kwa bie come true na muno nkuruki na athie na mbere kwigua kinenkagira akinenkagira colonial tumite ata thirikari ya white thirikari ya white kwa thirikari ya blue yani nathie na mbere kwa kinenkagira babeberu baba headache yani the colonial government nathie na mbere kwa kibanenkagira headache arende mwankani wa 1922 irogono ruraya sana by the returo kende kwanga kuthomera ru murire no anga tukathoma mwankaru no anga tukathoma mwankaru irogono ruraya sana uka rwandikitwo karatatini gatuna karatatini gatutano no irogono rururi rukonene bora mujoyo wa Raila wathie na mbere kwigwo gitwika wene woterine na tumagaro kidogo ato kunderuo kanini mutegerio MERU TV itumbite kwithira twacokera ndaika iteguraya rikana no watanire abatu ara Facebook MERU TV Kenya, Twitter MERU TV Kenya, YouTube MERU Digital na website merudigital.co.ke. Mbeta Purity Muthoni ukauma umau. Nina nibambitaga ni Faminas wa Kimathi namba yetu ya thimu iria ukire screen yaku no twiri bari kwabu kwendera Jamhuri embega no twiri bari kubabu muthenya we mundi okwe bendera kwigwa bena thigunku embega kana mambura mega ma Jamhuri nyuma kitate kura itu ushokera tuinambira na mangathete. we kuregana na kugurwa kiainya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari ucu ni kugukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 5,500 ake 1,000 kiria ritwa na 2,500 kiri VIP.
I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyanilubu mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na oti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunadereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadira bate irachine. Kire gutigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbacha kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. There? Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. We kuregana na kugurwa Kenya watumire itura ryawe ryagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu. Riri ni
metinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa ntariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, I'ma keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Koro kineto kinyaniti Kenya kireo kinyanilubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunadayariria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukanya bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kanoturungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, I'ma keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. There? Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day.
kuregana na kugurwa kiainya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na wegutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura amantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi thatu kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Kiregwe muchari uturi churage na mwana kwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiro kinyaniro bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana anto amarete kwa ana beto konogo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutho watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana mbarije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer. Anko ate ogeni dengi mutegeri o MERU TV ke mubango yoyo eto yo akoringa eme iratomba kwethira tukileitheria manto yaye tena mbere okarika nethare irira tuchambua magazeti mbeta Purity Muthoni ande ndina gazeti ya Daily Nation no twere gazeti ile ko nini ndina gazeti ya The Standard nio na nio twethire tukina mbere kuigwa tukireithagiria ruteru rwe Rikana no watanire abatwe ara Facebook live MERU TV Kenya, YouTube MERU Digital website merudigital.co.ke na katwete na mbere kulowele yaraye gazeti na Daily Nation ke karatasi katotandatu inkuona President Ruto awete aka launch
aka launch Hustlers Fund mwezi wa February arethera launch businesses ira nini na eye ku improve technology ito kuona jamhuri erware President Ruto na wetekethira irienzire mwanya muno akethira akiariria muno na aretete experts banara Google na Facebook kenda kwariria technology arekinyite ariwe ito bati ku embrace technology as Kenyans anti anzeito kuona noka technology niyo ingite muno kewe ita na bere ita sina ata kwanda twethira twetiwa nyuma mbitene kuona ena kintu kingi au kita virtual reality kingi muntu ekaira methone kintu kie weta wako loma ya ntoa onde oekirwa kyo metho kya kuinga metho iwo nkumanzengi wenda wetithia ngari wenda kumatuka wenda kwethia uroke enda kwethia okethia through kintu ki one of the ways that you embrace technology na wetenya skills ya coding ikethira introduce ki curriculum na coding ni ilugengia computer itumairwa tengeneza apps applications ito tumaira dimone so no wete Hustlers Fund ikethira ikitabura ikethira ikilonchwa mweri uyuele technology na businesses nini na ke karatasi katunana ikuona Auditor General Nancy Gadongo na wete parks na national museums na game parks ira sia nthegurune icio mbete kwethira ike inka losses kwatuika liabilities liabilities na assets so liability ni rate maira mbeta muno na itusokia I think so asset na cio ni at least icio so kairia kanto so liabilities no wete isiedrete sie 276.85 million. Yes, 276.85 million in liabilities, alafu assets 137.68 million. So ito kuona ikwezirete kuena million 139. Idas loss ikwezirete kuena loss. Ante no kwezire ontoke game parks iba take care animals health wise so mandawa yau byo kuria nambi kwa tukende isio tumira mbesa iji muno na itio soki na ite kwezira soki mbesa iji alafu ke karatasi ka kenda libraries anze urone Kenya isio retwe siombe kwezira ike embrace kana siombe kwezira sietumira smart technology mno ansia yonto digital platforms bezire bena ma computers ya ukenda ritwa baba eta kuthomera kuna ntu baba kenda ku access services sisi library baba kwezira betumira technology ansia nze no kai yombeta kwezira ekora technology wise kigarata yoka kenda ito kuona female ombere kana mwakuru ombere na umbeta kwethira akiethwa first female marine pilot kana umbeta kwethira I certify kana wetekirwa kwa first female marine pilot nara ora UK na no ombere by the way ote mwakuru nge umbeta kwezira I certify yo naona ete baba inge muno inspiration baba kwenda kwezira bena karia ye kabara bakwenda kurita nguije Karatiga tuthantha tukirenga theti ino ya The Standard muraithiria wa Meru TV karireti mantu makonena baraba kaina mbere kwigwa bagi perform emundikana bakina bagi Kenya bakini ntaikeno kire nyambura cia jamhuri muthenya wa emundi nara gukurikana kwena Brad Maina kwena Faith Stan amona ndovu ku bamwe babaraba kaina mbere kwigwa bagi Kenyanto nara Nairobi kenini Kenyayo National Stadium muthenya wa emundi nate oratiero ora ni ndara rindi nogo
ibore ndi tubia twabampe ya ndonire sawa korekana antu baba kana aini baba bedere tobena otea bwa kuina sana na bedere tobakina mbere ko bagyo kagerie muno mantu makonenie na wini agande oniotia Kenya intu era ende kaina mbere kwegwa the newly renovated Uhuru Park will okay emundi irio Uhuru Park kaina mbere kwa kirugura wa Uhuru the newly renovated Uhuru Park kien giki athondekwa kembe ke Uhuru yeah ile kwerekana gikewa will reopen to public with a 6-day music extravaganza set to begin as part of the Jamhuri Day festivals. Gejongweku erekana Nairobi emunde nyamburino ikainambere kwegwa ikethina kana ikainambere kwire tete amwe mbeumbezi kana mirande ya mbeumbezi aini dancers baba adhunguthi aini abiuno dancers kwena permanent presidential music commission PPMC yeah kwena dena my friend na we friend wa woma at our team yeah we pianist wa choir status yeah tawa team inagira ria inagira kwaita wa msanii music group kuinagira lakini pianist wa choir status kwena ongeta wali Brian na wewe ria permanent ni president onge atarwa bakenere Brian Okero I think so kinyawa inagira msanii music group imwini wa choir na status kwa wende kutikana bake inuke wiriku akiernie na kana bake kere ngatheti ino ya The Standard kere iwe ni muthenya wegoro ni thiritwe kinambe kwegitaragiru na kwirwa ati program nuchi mantu megena entertainment ikainambere kwegwa ikireta amwe ngurumu chonde chiretu yetwa okewa kwena koro popular and upcoming artist na ntu baba nge baba ethetu bakerego kengo bakainambere kwegwa ba keninta kana baikenia muinge kire nyambura ino Kenya's in diaspora plan to build multi-billion city industrial park. Kenya baraba tora na arande kuronisha kuraya bakubanga waka town ya Kiende Kilifi county ara bakainambere kwegwa bake turaga wana bachoka akenya baba turande kuronisha kuraya ibakubanga waka town ya Kiende na ara county ya Kilifi ara bakainambere kwegwa bagitura kagitakara bagachoka mubango hiyo wethere kinambere kwegwa kuyeria akenya ngiri 3 baraba kwa tutango wekere gontu mwanya ndegoroni no tutwire na baraba ethere bakinambere kwegwa bagitigia ati bena ugebone ne sana kire uthina mbere bwande gro bethe to bakibanga waka nyomba chia billion shillings promised city point of return project in Magarini sub-county nara Magarini sub-county nara ndi bethe to bakiwe wona bachokera gandi guruni batikwenda kuya gutura na kwenu ntoria ni etawata karima mutune Batiko enda goya MERU Ntora like village yes village yeni etawata wrong uongo bana muji Ntora mewete MERU kinyaba wayeta wakile tukijiru mewete Ntora yete yetawari Mulindi wenda magira abantu etawa tulimani tomedoshe wenda matore matomedoshe lakini wewe wamboka kalima kanduru then ukaenda mera tulimatomedoshe uyongoa ya kuona ni ya kienyeji angaiku kienyeji ndi nago nyo ndi nafu ndo na kienyeji niku lakini ukaamba ukurukire kalima kanduru then wenda mere tulimani tomedoshe then go mere agu ukuruke kwa mayanko ngeta waba impwe agu kwentondo ntondo nimbieta ntondo nimbieta ntaga mutolo toyita mutolo uyita mutolo
Uyeta mutolo. Mutolo. Inde agu kendo kinyagu inde wetu ntorenu yetu ya Mulindi. Na tutwire Mulindi A tutiba Mulindi B. Mulindi B. B Mulindi B. Chukuru ikainambia kuikiruta na wamantu maigena coding by next year oyiruto gugeto alitoba kainambia kwa bakiruta na wakubangania mantu ma programs kire ndateno period na thiinambia kwa gitwiraga lakini mantu makone na otea mantu makone na technology imo mama atoba kainambia kwa bakiruta nawa kengo kinya mwana ari kichukuru agitwika kuthi kuthoma mantu ma computer na mbinambi na kumenya imbiyo eno yethetwe kithina mbere Ruto nethetwe kithina mbere kwigwa depend push of strong opposition nethetwe kithina mbere kwigwa kiriera kwethirwa kwina mushukumo wa opposition imbi opposition ibaba bapinga thirikari kwaza Detorengira otumira ri ni ndegani na thirikari mbio ndegani na thirikari ne team ndegani na thirikari mutongoreria muregani na thirikari indi okay tia tuge Ruto nethiritwe kinambere kwa kiriera gutindikwa kwa mugaru na thirikari kana antu baba etha babakirwa na thirikari Arakurekana President William Ruto nethiritwe kinambere kwigwa ke bangania thirikari yake bwega gutigira ati gutie na bakome binga muno rakaneti kubingwa na inyora na arankorokia kiaria na arekanicha ni na ara Wanjoy Primary School Grounds na arantechia Kipipiri Nyandarua County Ruto augete na governmental CDF plays a vital role in transforming the education sector. Na rethiritwe kiuga mantu bakone na CDF imathiritu magitetheria anane sana akiri mantu makithomo na eno nditanjire imwe kuonania ati Ruto na kuwata mbaru ayumbe bewe kiraba kwenda no menyende ayumbe bakena ngo kiraba kwenda ikomaanisha mantu mara monthe kwenda kinyago ayumbe bagaukurukiria mantu mameretwo makiandikwa kagona karatatini aka kamugwanja wa kwina 16 days of activism against GBV gender based violence kwina ntuwe 16 cheko dinambere tekisira umbere kwethera ikethira Jumamosi tariki 10 yambere tariki 25 mwezi muthiru chomba kwethera ikethira ena kwanekirwa starting Monday 12th to Wednesday 14 December 8 au imantu mama kainambere kwa makera girwe mtugeni chali nambere kwa ikithira by the way mama ndege mantu makoni na gender based violence no me otiento bata violence awa kinyarume kinyekuru kutotoni nya first gentleman akiwa na ukurukira gender na kurigire kurara na mwekuru wake but no sawa tutaririe rutero rungi atolweli ronoro kenda tumbo ndio na shoretu nkima wana urosoretu nkima na samaki na samaki na sukuma kuririkana mutu yonki pempe price kanaura mpesa ira mpempe kuma itomba kwethira sikie na muno siombete ku stabilize kanini tu siombete kwethira stable anini mpesa yu the prices have stabilized at prices siombete kwethira ngiri 5 na maana yana kuma ngirinya na maana yana nyume plan ya thirikari kureta bags kana miuko mpempe irasia milioni 10 so mpempe hii aremi baraba na arawa simgishu ibete tena mbere kwendia mpempe siona si athirante miana ate kwa karwa still tutekomea faith enkima no tuendelee kura mutu na mbesa si euro noterwa runge inkuiva tokero atombe okunda ruo kanini katuruke kanini itombe itosokera ndaika itekura yake nda tuendelea
Kuri vile mama iwete magekewa. Sisi umbete na inkuona dhionko. Mantuma dhionko. Itozo kerete kwa aridia mantua dhionko mutegerio MERU TV. Ukaomba kwezera ukeba ibelawu. We kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari ucu ni kugukagarura amantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, I'ma keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiro kinyanirubwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bare na otiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu nambacha kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kanoturungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, I'ma keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you.
I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go. Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. There? Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. We kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Tokuateo ini rengi mutegere o MERU TV ke mubango yetu yuko ngeme nezare to tegera yara ya magazetini na ndina gazeti Daily Nation na tukileweli karatasi ke 12 kariwa siringi bilioni ithato isi kuendeka kenda kuthireria ku construct kana kuvwithia barabara ire kuvwithwe bilioni ithato wita marwa so bilioni ithato izi thirikari riwa 3.2 billion ni kuendekana o compensate families ira cie mathira na Nyeri County era miunda yo romerwe kaita ka barabara tete bura kaita ka barabara bwithetwe lakini tukauria kioria thirikari re ingibetha irapathimite barabara pamenya ureba ati kubwithika bua kutekezera kuina miunda yantu ikioyo kana bua at times but ibaraithaga lakini tikumenyekana ibathingatagira maramongo mabatarako makithingatagiro no ntukuringana na bora twigire tukionere mukethira minda yantu nirumitwe ya yenjo barabara nyumba chianto menyega ukagwigwa mitaratara yare ogo antu babata bateri bakakuma tene no ntwendeka gitakarabomborania nyomba ya muntu kengo bwaka barabara kwiko mwira asara lakini anto bare oriwa batari otebo bakiora munda yore savea ngambi bibi diate lawa anto bato basirikari ngi badiate la manto yubona mto wate bati waka ni karibu na barabara
ni batiri kuthi na mbere na endi kumaanisha kwina muntu amamie ngogeni kwina muntu ataruta wira yake bura gukubatana meo te mana muntu akainto lakini bisoka weta bura kuweta bura kutoka ringi mtu kuona presiding bishop o Methodist alikuwa Joseph Ntombura ne wete kanisa yewe tayari kwa likenda kwa resolve dispute use yombeta kwethera cie kanisa ene nkwethera kwena mugokano by the way kirendini ino ya Methodist gatagate ka utongoria bo bunene bwa kanisa eno bwo kwariria so Ntombura na wete baka solve month okay karatasi okauka 12 fito kuona MPs bauretie supermarkets ireke ko brand sukari kana kuandika rietu leo bebo bakiwibo manufacturer basukari fulani MP Omias East Peter Salesia nwe uwete iba kwenda kwendia nini motion yo nara bunge bona hethera bakaomba weta bora bakaomba kwedia supermarkets kana retailers baba ku brand sukari na rietu leo ke karatasi kai 13 inkuona Kenya iba mbelete celebrations ya Christmas tobona nao Mombasa baba kubwezi keki hiji iba were tu mno bakiwa kaita kaba itori na iba save tembeza sio celebrate tokerika na mwaka muthiru na mwaka yura yo 2020 ikwari na lockdown nanto bataombere ku celebrate fully so iba wete mwaka yo bere ndio celebrate boya na ke karatasi o still ke komina to thato itobona Archbishop o Catholic Anthony Muheria na uretie asiari kana antu baraba kuthaniana zimu bombe kwithira bai control bila ana baba kuona anti ya kuringana na report a national plan of action to tackle online child sexual exploitation and abuse nkolokiana million 12 Kenya ibomba kwithira bakiona pornography nkorokiana 12 million so antu baba kuthaniana baadhi mona asiari iba uretwe ba control bila na boba kuomba kwithira bakiona zimune no metabia mwana akurani otu nya mwana ina miaka 10 akurani yo ikinya na ara miaka 18 na ere addict akiuma akiaprutwa kana tabia yeye kiaprutwa kiwe watu kana ntubumu karatati ni ya 10 ndio na county ya Kisii nethire kithina mbere kwegwa egitambitwa akanekiwa kwina bata ya kwegwa gukithirwa ndoa kana gukithirwa violence no wetwa gender based violence arende kwethiretwe kana tuwene komunidha ndo gwire achi yathiraga chamantu makonene na gender based violence county ya Kisii nethiretwe kina mbere kwekeroga maushige na kuthina mbere kuga makareka maimethire makionekana maingite sana county nino na ukiwibwega ati ugatwire kana kwena thirikari nethiretwe ikibanga na gukona utigira ne kuthukia matagaria mali to kinyankuruki kirebara bethiretwe bakionekana gukurukiria gender based violence kiri antubara bange waya kwegwa gokunyamaria muntu murume nuntu wore kana nuntu bio meno nuntu tiotore arume wote kobatara kwegwa uria wewe tiotore akaguti kobatara mantu tamara ibabatiri kwegwa makirwa wanamo kengotigira ati mitarato na mantu mama kwa makithia bwega bora kwagirite call for alert as girls and the go FGM during night parties so nkokiu yaku kwa wendo toro waki ya chungu kidogo tu ndarumandu maga ndamisha ngathetini so to FGM ile yo katika muno tu so ibara shiftire kiri utuko ba baiza watu weekend the long December okay nyambura mambura mama raya kana rutha ruru raya ruthigunku irwethere turugitema ana baingi muno begwe bakienu kamishi na untu bubwende bukonekana tabu bwikirite ana baingi muno bari kiri wati bwantano inochi ana bari ara ana baingi teenagers bathia na mbere kwegwa bakirutherwo untu bubu muno mantu mamereto makionekana arante cha West Pokot County umethereto magitongoreria kirintano inochi ana bari na ara kwerekanaga ati utari mutane utikubwa mwekuru utikubwira mwekuru
na gutio nto kumenya wo we bado mwana kinya we na miaka igana no tie mutane bado we mwana na ko nunti batana wa ana ba na u kwanza kanu kinya we ndaka ni asasi muno te me aza ikwezera ibare kerengo kwera kaita ka khwarenge to thoma class 8 wetawa koloma class ni ote mutane ote arerwa baba ndakayu are baituma to kundine kinya kanisene kwa tu ikote na musore batingwete keza ito kinyite stage yiri bakuona impact kana negative side FGM me bate ana batezera bakemyarira bani aciari bo babarongo bacia bayuyu bo kuona mwana ari tatano tuenenya miaka 15 bakiwa akaba umwethie mwakoro kana kaba umukomasha to wa miaka 16 na mimba inaenda netia mimba ina miaka 16 menyaga rira muntu athia agutwika kuruthirwo ntubugu menu ebika gua agukinya kiwango kingi ntemena tebera agukinya kiraci kingi kawina degree okinya kiraci kingi menyaga uri umwathe bakugana no kumya mantu ma wekuru mantu mumonde so asiari badwana sia kaba ubakomasha bakuri ati lakini umenye kagitagate ni chiatethagia ichiatethe no ntu ikwari na guidelines ikwari na mantu mara mekiritwo makuthingatira wona watano na otigitano utakinyite gitare gutano ikagita kagatene nkwariria na kinya watwiko gatano kwi mantu utaruthaga na nakwendeka gitakara mya bwindi bwatanawa kokwenda kwa wewe nerika by the way negative side but I say disadvantage but negative side ndita itagutwika ata negative side imanto ama ingi ntumba kwariria thai lakini FGM ina negative side complications muntu wetete kwa mwana yes okay ni moya mantu mametha wa makionekana but ende kagita kaga tene miantano ni chiariku na ikwa na merigito ikwa na mantu mama thingatagirwa kirego kinyiri mantu thinira nene yaje igotweka ndi igotweka itwathomithirwe itwathomio na twaruta no twerwa ntano ino timbega watwe kwena baba wata na barabange batia wata ko kwena side chiri kwena baba ruthirwa ntano ino na babange batia ruthirwa ntano ino utina ngwata kinyoka yakwa kwena mawega maybe maonekanaga kire tema wega ya FGM inyari unyaka itakauka mbere utere FGM yethera ina mawega ari nkwira me by then ari embega utere yethera ina wega kabataisie tigana kumenya nkwire tene meya mendite kwa ntukwanda gukendwa tene kwena mantu mama thingatagiro na ikwena bwa mantu maruthagwa ikwena mitaratarira ya thingatagiro gutanwa kwana bari kitambo kwa rimwe ya mantu mama thingatagirwo na gutanwa kwana bari tene antu batana go bonde wewe nari batana bonde kwina erika rĩenu rĩothe rĩ gũkinyĩrwo erika rĩenu ndi irio rĩ gũtanwa na kwina mantu mwana umwathe mwana umwathe atarutha na mantu mama tigagira morals ikwagira muntu umutane atanawa uyu mwana mwari nkwariria mwana uyu mwari atanawa akinya igitare gutano karibu kengo aguru na nakumenya mantu mamonde na kwena mantu marakero kwena mantu maraka akahapa kurutha kwena mantu mara akero mamua na arutha atikawa marutha kwena yani menyaka utano ku sembo era nene kana ntu bwabo ari bogitumi igutuka kwandamo ntika ukangwata kwa untu bwabo ebo nene igutuka kwandamo kwena ma covenant kwena mawera ne baigaga tutiro dao nontu bwa kenda me covenant itio ya gutena ndamwera kwa kwena mantu mama mathingatagirwa lakini ndikagitania kai mama matigie kuthingato mwana tunkathi atanwe bachi ya dibwathi ete gutie mantu makathingate anatiringate kagita kwa irongo kanungu kwera kagita kaga tene ndira mantu mama aruthika monde tho kurega kumenyi kwa leo lakini i tradition chetu chia ruthagabu ikwari na at least matamatumwa kirentano ino chia na bari tumagaruke no sasa atumba kwezera tukiumaruka kengo tuchokera na mugeni wetu tegere TV akauma kwezera isiorera gazeti Daily Nation naomba kwezera kithoma ngona yinge tionze tunda kwezera chio
tukuona murutwo yo Meru University umbite kwithira invent njira nakubwethia simiti njira cheap akomba kwithira icio nira rono runa ngono inge inyingi kuthondeka simiti kwe wako yana antethia niyo ate kwa yana simiti otheri kawete ni murutwo technology awete kwinjira baineo enjaro kana bakwere ku invent enjaro ekubwithia simiti ina cheaper way kana itena mbesa inyingi kana kiwango kiero ngore utomba kwithira twitariri ici ciumbite kwithira muno yikirwa usisitizo muno kana ciengo no ira nene ikumake headlines ke gazeti ye Daily Nation. Gatwethaga tukiumagarukaga muraithiri wa Meru TV na umagaruka weguria ngatheti yaku ukayabonera ngono kathumba ire chithiri tugikagirwa urito tugicokera kiri ndarekaite kuraya tugacokera na mugeni wetu tukaina mbere kwigua tukiaranagiria na muno nkoroki tukeruta na mantu maingi makonena siasa na muno emundentu ya jamhuri tukiaragiria muno antu baba arwirere weciathiri kwigintu bona no ntubareo ba Meru barabare mustarini wa mbere thirikari nata yethire twekirutha kengo kuona ati antu baba ibagutura bwega na mantu mangi tamarakana nata kinya thirikari batiri kwikiruthaga thirikari chema county na thirikari nene nati batiri kwikiruthaga kengo kuona ati antu baba bagutwika recognized wona twachokera ngakagitaga tekurayani ukawethere bambitaga ni Faminas Wakimathi. kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na turi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiri ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru tha irio nituta watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega.
I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatire kanya kureo rikana marijetu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroke turungie chukuru kano turungire thimu gukurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. We kuregana na kugurwa kia inya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura amantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what.
Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyanilubu wa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na uti ya bwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareriria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black. We kuregana na kugurwa Kenya watumire itura ryawe ryagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa ntariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyanilubu wa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na uti ya bwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareriria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor
and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marijetu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroke turungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, I'ma keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. Karibu muraithiri wa MERU TV rukire rungi ruthongi tukuina mbere kwa twishokagira kairi na gotobwato kuigirite wirane tuchokera na mugeni wetu rukirirwa emunde Purity nogo semwe na mugeni umugundi anko wate ni munoke mubango yoyo eto ya okuringeme mweni weto ntukwarware kweja muhuri iturekerie kuchambua magazeti twarikia kulolia mantera ya umbite kwithira ya kene muno kana ya trend kumeke nezare ngirira tumba kwithira twena mweni kenda tumba kwithira tukilolia politics kana siasa ande ne MERU na kinya kinthi Kenya yothe kabisa tukamunengia kanya aire murithiri wa MERU TV etawata na timu geni muno mbuga metho ni mamureithiria na kengo twinambira kwa tukendea. Karibu sana. Thank you. Ibwega sana marieta ya kompita Frinda Kaimenti na ibwega nonto bokwithira turi amwe ntukuyeru ari muraithiria inku ibwega sana wethire ori amwe abatu ukauma uri prepare ngoko bwega kenda tumva kurenja muri mzuri mbwendete sana. Ibwega sana. Bangete ya kuwa tatu manu tukamata tukalenguku. Kabisa. Magena tianto ba celebrate jamhuri ya thionkuire 25. Menyaga ithagirwe wa tere mea mweri uyu wunde mweri wa festives mweri wa nyambura kwogu wunde wa tere na thionku no uchiara kwa Yesu kuri no into bibionde kwogu mweri wa thionku ebingo chiambagirie munde turiarire mantu makore na jamhuri murenyawe munde tutina mantu maingi sana na itwethero tukiona kwina ntu badi na mbere kuigwa bari mustarini wa mbere Purity barabara wagira wishiavi na bamube maturani na mwanke munde turi gutiri onto thirikari ya na kurutha maybe kire mugeni wetu tukiambagiria karorege tu kidogo antu baba badi na mbere kwa bakiro wagira wishiavi na gutiena gintu bona maybe thirikari kwibura kana mbere ma thirikari kuri onto yithiritwe kiruthagira antu tababa bethiritwe baba ari mustarini wa mbere kura wishiathi kana nomba baba teniriyo miana mbuyaga no ko ibombi batwa kinya account ya MERU na arama antorene ukaria muntu ukaigwa akiwa na rwere otiathi lakini yo lwele state irare ati ukara yaka faitire boya ati bati kwithira position ine uarita kuri ndo thirikari yethagirwe kiruthira antu baba barwere wishiathi ibethaira bakibwithira lakini watirima baraba ingi batona go bashulikira baraba ingi baurire na urungu na gukethira kuina barabonero bakai bethira ibashulikira lakini still te ushulikirwa fully nonto ke yakwa ile baraba ingi nyi bakurire they are very old
thai nyoka uga ni ubashulikira na ngoshulikira anabao babatetheria na gukethira kwivere andi nyo trace antu bara no ntu ibaulire buru kwa kona barero ithina bara thina imigambo ake batirwo ane ona story akuga angamaumau angainda gwithakia o indare muithone lakini yote gokona mtura status irari ka state irari state yete bwirite kwithire kira we nyanaro yaira maumau no ntu endire imbi onere yes why linya bara bafaindikire ni antu nya bara bare batari nyandene mantu yaraburu why linya bara baikuthayo kaile kona ni antu bangi baberu at least ni kona nya thirikari gukethira yontu yabura 20 vote kukethira involved governments bakethira bakia identify nyantu bara enara mashinani menyete sisia te yarera turauga national government no ndorire bone te ona bonde ya thai 20 involved ibagwirita kwithira baitrace antu bara eno ntu mantu ya development ikwethira bari kuma nara mashinani batega kwa undani bakethira bakirita antu bara at least batethi ko bamwe inya manyumba yao inya iraro biongo i problem kana serikali yuwa antu bare actually antu baka batari beta koroka ni bongo bairitere meano yuwe kama iritere ikuirita antu indika na inya ndiro munini ndaiga ko muntu aweta wa era ari MERU eta wa mwariama ntemenya kethira yes borai kwa muntu yes ende ogaikuinya reba uganga mwariama thongotha imwera yo ikuru ya thongothera ro nene mno atorokete na plate a very great ro kulinga na bura tuigakua and watega in fact I think okay ya weto kona linenjire mtora kana antu bawe anabawa imi ombo tiri menya they batene inya anything kuwirerwa bawati baba weto lakini ukagutwika kagita karabaithe baba bari moyo utuntu thirikari yarutha nukona tabombeka kweri thirikari kwigua igichipin kire family no chiona baithe bongo ibakwire maybe kwina inya lakini etikundipi ekeebua sana sim kinyawa twike kabwo menyaga urarwaga meati ateo abino te presence kona ni kwa kana wari appreciated no kona kwa waburu bikaga mtu akegwari appreciated yes but all the same thirikari teno cia county nchithiritwe china mirandi mwanya ikithondeka barabara nini maybe kigini kibatiri kwa gikurukagwa ya kuraithiria mantu mama kana bado kireo meano mbagwa mbeca taino ile ona tutaije mbeca taino icho chieteri thai kulukwa te wethikia county MERU itakulukia mbeca ira already ingwitikia bibi utumira no ira cha kulukitwe ira cha cha thirikari previous ira rio ya onara Kraito Murungi so gukethira iri thai chiekurukwa mbeca iri chibwirite kumurikwa ikethira chike shughulikia magwans ikethira yukuma nara mashinani kenda chumba gushughulikia kethira kuindara cha chikobokangi na uchi ashughulikia kethira kuinjira ithukangi nara chigeta chikarita ngwino nontu nukumenya ikare awita nara ikethira iteke magwans kwina mantu ya kaula na iro tukurege kirimbe chino maybe chietere tuikurukwa kubatiri kwa kwene inclusive ya mbecha tino chiantu babarwagira weciathi ichibwirite in fact ichibwirite gukethira kwi barabara ya life ibabarikane ibabwirite buru kurikano na uma nontu antu bara inya thayo weta wakara ya ko identify nya kashosho kamwe ugeta wakara no enthi akwelesa ndeto ira bura cha karibu wega ibairitaniritie kwena inya baraba kwire lakini katuwe baraba tiro bemo ibagwirite kurikano yes nontu ni are a very big episode yes ekuiritaniria bukuoneka kukarika yaka antu kana tongerie MERU county kana baubarwa ero tiathi batainge muno nyabatieteka muno nyainya ni mbithi na kabatainge kana nake batieteka kangoire
nukuona ya buthai ukona inya ki politics ire ikwendelea Meru County ukahile kwinora visible kwinora ena manywa nkuluki kwinora au penya akonekana kiri antu na kwi wakuritangui lakini still watereitia saindi ono ne antu inye itariro ke ya kubwithia ngerekano wona kwina barabara na sauti sana kwi buboneka o mtu na level yake kwi west unaro kwi bo inya baika kirio muithone wogo no tomero wikirio muithone ukeyotiri na mthura no ka inya wokiurawa kwi inya roiro play ugaikeria kaingi baba irite irio ba taimawa irio bira bigekirwa ndawa bangi bagatu na bigekirwa ndawa bangi bagatumwa ntutabao meba maybe bakwana mabara kiri bakiga abaira iri bangi baya bakire bagikwe ko kinya wiba player rono ntinyo kariyo bira ewingui ya wete inya kire kuropa bangi barabarakia wika kwa barakia bakegemea itoruga itoika kirio ito aringa inya biempe ka otaview rira tona atare nukuona ibakaretiana akoro ibete inya ingwe so ibona bakirutaniria rire inya akoro bao betere nara nabo batuigo ibo baiskoeli ibo batingoine wiko batiri mana kuro kana kanto baro ya region yo mwanya menya ndoino purity mea gutaro tugendi Meru ekoro wake mea nantu baruta watende uratuika turateri watuika antu bakuma baye gupambana tuge achunkwe mundebe wontukura ya muningendo inda ya bathia nawe no bakaibe bithe mitu kwina abakara bebithite mituni bagite imagira chunko wokurwa nabo nini na reme abaruye nabo bathiriro utaina sehemu atuika ageni nondo ekurubero iguntu mwanya kwale na tukeragiria mantu mamegeni na mantu ma jamhuri itwethe tukiona mawira ne kathumba mara maybe mara mari ruwe kireja mundiru I mutongore urariku tawa Uhuru Kenyatta maybe prediction yaku emndero nata imbio rais omba kwa kiaragiri rais wetu na karamu mtu very mtu aile kama mtu kindene sana na mtu karana ina inclusivity ina kwa ile inyama mtu yara antu bakawainda kana inya nene betu bakawainda bate kwa ile na uyona na ibono mtu ukona thai nini na mbireti inyama mtu ya mbireti kwa embriso ka kwendwa ni antu baba inge muno inya bara batirare ndene kie itarira atwire arauga atumuringire kura ni kuona ibambirete kumunjoin kwa katuge ibo munjoin na kiwete te pasono ngensi chiao katuge ingwira kuruta nonto itumiona ke mipangilio yeke na umiona kwa itokwirire inya manto yara yatira ilitwe yonto ya inya bo ya anto bo yethira ya ki execute nonto yareretwe itarira yana watweka yate ushughulikirwa ke president wetu nkirigira sana ilia devolution ikuritangu inya nkoloki ebura ireta atia bura ya aruta inkweregere inya ongela inya ke funding era counties ya fundawa ongela ethira kwina mbeca nyingi muno inya ire nkoloki ire ya ge county ikuita number 3 kwethira mbeca ira nationally no fuatilia inya buraba matumisi yao buraba weta kenda mbeca ire chiethire inya chekinya na arama county na yetu ichi utumirikana njirera etete atia njirera yagirite itekethire ichi weta hapa na pale igete igakuma kemebuko ya antu personally bakambiria kuinufaisha na gukethira mbeca ire itakinyila mwananchi o kawaida ingwete ke president wetu afuatilia nonto imanto ya maingi sana to aindiete na ukethira na kwa embrace nya mtura wita asla katuwe mtura gwanthe pio ura areta mama mboga kwina bara inya weta na rathokone kwina bara ba wilbaro ukona kwina mtura ura wakia mpempe so katuweregere antu bara bakinyelo na baikwe umuhimu bura baikwe impact yere manto yara yasla na kutweke mbeca ire ciokinyila mtura na cia mufaindi na ikaritangoira yagirite na chombeca ira cia kinyatia no mwanka kwithire kwina itawa 3 menyoka ya kwa ile 3 kuma mwambirite tura ni ita mwanka branches ukona nara matunda ya witate ko utweregere nao the roots and the trunk I president wetu ne executive nara manto ira ya kuma
twirire matunda twayona yete mwanka branches iba atwe na ugaiti antu baraburu bakurita nguira iracha inya iracha nara rungu buru na ibwega agaturaithiri kidogo kwa nderekenke mantu makoni na hustler fund kwena mbechini wetwa hustler fund chire tukine nkanagirwa na rais bado naithiri twakiuga kwena phase 2 ya mbechino ekewa kila oncha wa February kuringana gundu kwa mbechino tachina gitumi loko china gitumi nontu na to barepewa maybe kwe mtu ana limit ya 500 kwena mtu ana limit ya ngiri na warithire chia tu kai imbeja chia gukiria biashara kwe biashara antu baliwe uti biashara yomba ukiona chiringi 500 na to kuona ntugu feminist menya mbecha hii okay yakwa ile piu tika mtu austukira wita we wa 500 noronge wa membi nyangiri 10 kana ngiri 5 no mwanga kwethire thirikari ni in conjunction kana in partnership na Safaricom ikethira nigo access thimu ireku iba kumya feminist amba kuyukia mkopo ya ngiri 5 na geta ate na akaria no ndo membi ba kwa ile history yeku ba kuona inya transaction cheku na wota vibura chetete ate chetete iba kwa ile onge ba kuona mtu ata andu inya ngiri ile kwa watu mwema na tano mbere tone gethira geta ate akaria kwa be nandratera iba kwethira iba partners iba batetheria ku identify muntu noe waiga nona mtura noe waiga nona kwa mtura ero 500 kwamba kwethira wethira no qualify kwethira okay ya nyangiri 5 we status yeku ngiri 5 nomba kwethira okay na at least si mbaya inya yethira te mzuri buro kwiririte lakini wenda make mturo 500 kana ngiri inya ware ona the same na uwe ni umutethie kwethira mtura awaka kiempempe ara feminist 500 imbecha kirwe no ntumbecha ira ageta ongele stock ekiembe mpempe ira mpempe ira go kwenda kwa mpempe cha 500 tembecha nyingi mno tembecha yes aka make money na ugo nawe kethira ngiri 5 ira membi ngoero kuruta ke ngiri 5 ya skuma lakini ete skuma bro wetate no ntu state yeku membi ugo ri guru ke maisha ukulukie mtu urongi kwa ingwete kiba kwa yana kulingana na levels levels ira mtu ari kethira nura wanthe wa 500 ingwete kembecha ira ninjia na area membia akegwa yes limit yake kongelo na ikombo mfind na gapungirindi kwi mtu araugaga atiri araugaga kombeka araisi kena mubango wa kuyira Kenya kuyata akenya banenkerwe 500 teo 500 bonde alafu bare muikorea mutwike kwerekana me uti mtu kiombe ayini dhabu yantu bagana bapetwe so far like uga feminist na petwe oyo na petwe thirikai na yoyo mbakwekimenya alafu ende pauge chiringi bilioni 5 itiariwa ni ya Kenya marombe bilioni 5 itiariwa na Kenya chiathire na Hustler Fund na riruare merano urongo ntubunu kuona takumba kwa kwina kambinu ga ukol kamba kwa kewa inya Kenyans katuge antu tozemba kwa Kenyans menya kiyo mtu umabungwa nate kwina mtu atagichiria yes baraba inge bate yogetie beta kure nonto inyoke ya ukumake tuburi nukona tabombo tumekata advantage kibiri kayuga mbechi gana nichiraurire na chiasla fad na no weekend baraba koroma bauga ichirathire inya yeta itete nyingi ura menyinya thirikari teka inyabo bai yani atuge baraba kondila yote kakwende bare antu bai big kana ba mika bate komya boba wita nonto ke yote kantu kwira fancy re chali lisero baba inge bayogerie babu bore antu yang ogumage social media wa dream mtu ariwa mimi niligula kakuku indira wacha tupige sherehe so yogerie wewe nyaita de ka 700 dira nonto no miona hii si kitu kwangu weta waringane sherehe lakini okare kumenya what next ntuko enge ndaikwa after some days bakiwa no ureta kwa pin ko o tu pin ko wawe ta kagerio change pin ntuko ere via de iko renge bakua
unajaribu kuchange pin eti ochenjeka no ndomdora kwendete ayo kembese ira neterwa pin ewe ndapeana tu inyakethana komeisiri yawe tayo kembese ira from there awa wote komea we ngachange pin ye konda reke kore yare mo chenjeka so kare ambia pesa utalipa yes change nete kogu in any way or the other no kare wate ko yekira gantu mpesa ni wa atara tano ni mama baromba credit kia 20 lakini I believe in Safaricom nabo bakethira baifuatilia nonto wata line weta kuregister bakona no are ulikuwa na ingine hapo kitambo emantu makutheko mantu yawa antu no badai kwe no kona ta antu obumbika wa kutheka are ngoeteke ibate ombo find that ni population antu bobothe ngoeteke na inyeke ya kabagachwa tumbinu ya go control mbese ire itekaura nyingi yes ya mbinu to kugira ya buto kuwa pin wageria kura line yenge weta wate go Safaricom bakona na no kumea Safaricom we ni ere batu we cannot do without totembo kara totena Safaricom bwega murithire wa Meru TV tuthite na mbere kwariria mantu mwanya muno munde tukirikanaga intugo ya Jamhuri Day webanga netia atago kire jamhuri no yako na muno nkoroki imantu mare kwa mukona rais tamba kwa kyaragire mwe munde kana imare kwa mukona nabatiri kwegwa kimurikaga kana kyaragiria amuno kire kuthina mbere bwetu bwandegoro gatwo yekire mantu makoneni na kithomo kithomo ikithiritwe twigege kirobantu ni muno etiana bakego bakiruta na mantu makoneni na technology mantu ma coding mantu ma app application no kuona taka actually president Ruto awete jamhuri yeru ari akethira muno akiareria innovation na technology mantu ya computers na ndi awende kithomo kiwira na coding awete akareta experts ba Google na Facebook ki celebrations yeru ari kenda bomba kwithira bakiareria technology tukiarira si coding yeye lazima kukaretwa computers sukuru tewo no rekane yamtiri ambre utuga promise cha computer kwena ana ba promise to computer laptop sijui tablets which ajira lakini taya kunde nukona ya president Ruto akaomba accomplish to nation yeye kuleta computers school kendo coding ena i computer mantu ma tende kuruda app application chedimu kuruda mantu ma technology nukona taonto bu nana tukwariria nana baba kutana mantu mama nukona tabu kaunti onto bu mombichie dirikari ke ya kwenda onto ontubura yabo ndeneka eka no yakikishe ya kupithika na ya kuyura buraba kugite no unless no komya kwira thirikari wataira watuike ta watira ontubura sana lakini no kona rire watire ne no ntu okay ya kurika ne itarara kibaki ira kibaki no irera uhuru bai ukuma 2013 bai ukuma oribo ugire laptops na whatever chiakinya kiri machukuru woninkiwa na bura umenya bura nkumenya menya kambo ire ndiyuka nyande thira imbithagia ina level nyande ya solo lakini kwa level rambithagia nyombetania kiana ma institutions kienda kinto byakwa so rirambeta inyinte mbele ira mashukuru sana ogweta ke kuma staff room ara no tirima inyakethira laptops ire itakinyere kire aritwa ekwethira kila murito ena laptops ire ichikinyo almost inya mashinani ndene na ara no itawa tirima lakini ikethira ne arimu bena cio na kinya tablet yes arimu bakethira ibo bena cio maybe nonto ifiu bageta kuritana arito na the few ire ichietete ate ikinyete lakini itakinyelera bora arito bera bonthe bakethira bena mbi so inya utongeria bwetu kuma nare eguru bakeya kwenda mantu yara yathithika ba complete ethirende arito bura benda bethira bena cio
no babwiri no torende tuge face ira imwe ne kinyete watu kila school we access na chombe china stima by the na kwina stima ira nyingi kwina stima optic something optic fiber yete demno fiber we shopping centers madoko shukuru kenda internet yomba kuendelea access mandu tamama yena technology mandu tamama yena kuleta computer chukuru kengo ana badu tano mandu ma coding na tukirega the other side tukona thiguruna yetu yetu yena thina ya yura yetu yena thina ya marandu mbechi niko ikauma na itiko ya kuinga twanya tatu mbecha ichi thirite Kenya tukirwa twina marandu sana lakini ukono o thirikari yo kumeri ukuma nonto bwayo o kila thirikari ile ukumegethira ina ability njira ciao mwanya chakuria mbeca ira cieya so thirikari thira irari nere tekerari kainera ndu no tu orenderere oteariri na rire kana ni randu ri nene sana kwa uinya baba ukumite bagiukuma barauga batirimite almost an empty katuge with kentoge kai sana ke thirikari ne kira kiumba upendo kana kuina bo maendeleo yao yetate kwa u honorable Ruto ena kibarua akamenya na mbecha igetate still nderikwa mbecha ikwambiriria kuromba kana abura turera waiturombete ya kila fund yongo 50 billion kayumite na 50 billion amwa kwethiri barombete still no kambecha ikendelea witate kuromba watu tu ya Kenya tuteme hapo tukoro yo chokiera ndorera nonto irandorera rikaingia na wailia no ka Kenya disparities ka kimwanya kira kyanto baraba ikirasi ne keguru no kagwita gikiara mana na mtora witu asila nondo waile muchara tuwe for example inyoga ile muchara na allowances cha MP yake kiadhira mtu no kama to a million yes almost plus allowances per month na kwinora mtoro gaitiura ate kumeki ngirinya ke mweri akethira irio bia bira kona ibio tuko ibio goro ake wate menya manto breakfast ate menya manto lunch ari ya gogoro ukonende kiras kira goro no kamwanya yo wita yo ke ara mankoroki ani onto serikali tegera manto ya at least bara reduce nyamusare ubate thianto baba inaanze na deba ka reduce kethira igitarira tubete te otoromba na kinyoya kagito muchara na complain akiroma tuge muchara wa daktari nuwa gito daktari ba ye county tuge muchara wa askari kugito bakigoma ma tuge kinyambe cha thine kana groke ma daktari lakini twaleria bau bateria wa mbeca nyingi turaleria bukoro milioni plus tule menya tewe takigira kimya kakireka girote ne watukimbie chima daktari chionde kwina iritenge tinwende ikirekerwe wetweke ikugito menyeka maanisha babe na arungu bakigito services ikite ya mkinya ringi utiumba kugita muchara yo akinyire level otero yo kagita yo indama sio mtora ari ona woni mbwerete kongelo muchara yoko yo gaitia na inyare ratwaila kia michara barabara iguru ira minene sana ugatega inyabo ibetha bakenda yonto ya MP bau ukona bau kumarira bau kuma inya yonto ya rira mtora regulator michara rira kuga tutikwenda bongela kabo bwithio no rira barekio chalo ake na bau kuma bageta bakandimandi mbeca ira chietate chiongelo for example ibo kona itoreri gote CDF ringi lakini bae kuringira na beta bau kuma mbunge mbeca ira orende ichietete ochoka so it is ukona noka iweta igitakia yes na tukichoka kidogo county nino yetu ya Meru nyambura chia jamhuri ya Mundiro thwa nara ntebe chia Nkobo na governor nethiretu agita ntu akiari kantu untububure onata no ntubwega metu menyerete kona nyamburi ni kirutherwa kinoru kenini kia kinene gekinoru ara untububwa nyamburi no kuthi Nkobo no kona bwagirite according to me nkiwa ikaba inyike ya Nyayo Stadium nonto betere Nyayo Stadium kinoru menya ne Nyayo Stadium edo na Meru so ikabe ke ya kinoru nonto kinoru kind of is a central position umete orabwa timauke ya kinoru wo umeta bwa mao oke ya kinoru wo ma nara mwanke ninyo tharaka nanu ko ya kinoru igonto kwe gate ati
so andu babaingi bage access kuya kinoru na bakinya ina fair inya fair bese ira chiangari ira ikethira fair ge kila mtu so rira ikerwe kone mwe watini mau ikethira yesaba okethiria gitokeni yesaba tekonika okethiria menyaga baninya no kumbiko gewa antu bara bagewa bekieni nikira ikiringithana kente kino na yesaba kieni yake no ruikini ne zaidi na kieni nyaka nene ka antu kara koguo no kwina limit ya antu ngira kieni nikira and then again ndio nataka kumba kwa kwina ngarama imbingi muno ma tent nini kirento bionde na compare na kente ya Kenuru na maybe kirimantu mama yena governor bado account ya Meru imbi yoko nata inene munomba kwaria munde kana imbi yo maybe omba kwegwa okiona nagirite kwariria munde governor nabwirite kwariria unity unity ya Meru no manto yayo mve squarely on the governor wa governor kwariria unity ya Meru abwirite as a CEO menya noe duende noe CEO Meru omuntu uraburu abwirite kwithira akiungana kia Meru ngavana abwirite kwithira akimulika mantu ya kwithira twino rumwe Meru na gukethira inya miariera mingi kwarue geta around Meru igukario kwina mbathu nambi akethira noya auye kamwe na akethira rira miario yera yarua inya yethira ni kwara gwete bugi sana kirigwe na bwirita kwithira yekira na akoreria mantu jara ina akaria na njira ina positivity itoburua akethira atikethira inya echokanairie nabo akethira weka ubareta ariku amwe uti muntu akauma gome ya kwithira ndawe Meru ndawe Meru iri ambiririe kuma nareguru nonto bokwethira kuma nareguru no gukathikirwo inyi iba nini lakini nareguru gukethira ikwo gukeraptika gwithira gukiuma manto amaingi na agaitinya kugutethikira nonto for example gukethira we muciari ukethira we muciari gugo mwana kwa bwethia ugo ikutheta nambi utire ukareta nabara ubera babwe boibo nkwenda nona ibo nkwenda tubwithio ene onjira nkwenda twita na ibo nkwenda manto ya tukubwitha kwa nyumba uriku anabara bethira ti ubera ou bate no akabaka uraburu ti oma bari uraburu nonto bate kona muntu obothurania bera wetira boboe ano urabwetheria boya congratulations na gukethira gutena muntu autonyera au manto ya tebwa lakini we muciari ukethira kwasi na wel no kuthurania antu bara family eku wa bareta amwe wa bera uwe mainkona kwe oretirite gutebugi urekebishe uwe na ai manto ya ora bwithiri ya bugi au inkwenda twetira au nabo we emulate kabo nenjirera wetira nabo inya bobone bo morinya mawaitha bura wetate so akethira kwe congratulate kwe kwira ugo weta boboe na manto yonthe hakikisha ya weta boega inyage Meru county ibo tukwenda ethira aria ile kwethira kwe weta boboe na mwite ara office lakini ri ngikugitira kidogo tukeragira mantu mama makone na governor uriona no wewe ngwena thina maybe na ntu baba kwathakirira governor bena thina kana i governor wengwe mayano ntu kwina no wewe mantu makwirwa rutha ugu arirwa na ntu baba mwathakirira muntu na wewe ngwe no rutha ugu akabanga ari nti rutha nkarutha ende kigure na no wewe mbakwigwa ena misleading katuge kumislindwa kuteo nontu ukethira yabura kwira wa ugwambira mba device lakini the last decision ibwirite kwithira erembi omba device no rongeye nontu device ikeya mwanya tukiwa for example devices bara tukuibo mwa device devices bare yes na ba mwa device ba mwira manto amaingi lakini ke woni kethira igoni bekirite irato bira iba mba device lakini bwirite ochagua yara kuona ya the best na yara yo find mwana inchi ya uyo mbwirite witira ukethira wina wisdom yeku ukailia ya iyo yara mbwirite witate kubwithia ke ya uyo nthe nda device ingwete ke yara kubwithia kambete ke yara kubwithia yara wewe ngwayete tate onete iya mega ke andu ba Meru
tukiariria unity eu ya Meru rware kwentu kwa jamhuri. Yes. Do you think MCS na tongerie bangi bonde baeta na ukobo celebrations iji katweregere akethira nabalikite menya kwina mutaratara jura yo bwirite kwithira yo thingatiri na kuona nkiongagera kiure kugia purity no kuona taka kinyawe wibetetwe na kwina nkwinu chithiritwe no kuona taba bwirite kuthi ibabwirite kuthi bakethira ibaliki na mutaratara jura mwega buru kirikana baburethire twakibaruthagia kutukia mic mbere yago nini mantu monde bakiririkana ibabateri kuthi akethira abalikite ibabwirite kuthi bagaikwa burakuwa eu ni otikiekwa kago ni bonkiwa akethira buru menye ibabwirite kwinivaitwa kwina mutaratara jura babwirite kwinivaitwa ayo tho imbigitwe ge social media bakiwa batiralikwa kwa ibo bakuwa batiralikwa kugathira na mutemanio yengo so nabwirite kwithira inyama MP barabari within the Meru county akethira inyana balikite baraba kethira bakienda kuyo celebrate Meru bageta ba celebrate noe akalika ma MCS ke mutaratara na inyage ni bara stakeholders ba Meru abalika bageta ba celebrate wherever naranga vanari ba celebrate amwe jamhuri Kenya na gukethira nabo bate aliki gukethira kwina gachaka ntikona yaga bageta bate aliki eu ni otikieko na wamba inya kwa alikwa bamwe bakaumia kiongo lakini wega buru balikwa ibete tu waende tu menya ibekwethire kwina episode cha korigaria county ni ya Meru katika governor na ma MCA ukethiria baba oyo kwa wakanya kiaria Mike Kathukua ukethiria ete nkuya wadiaku nkuga MC uyo anginda mtwaragia no anginda murutha yani kumuruta nguo antu ni bake nekirigana antu babende ibaba muringire kura kinyawe MC uyo lakini akaya kumwe maybe kwali mantu matagirite mamweye angatwaye no chorea ngambi angatarutha sigi no bakuthuke mantu tamara but let's hope katweregere ati wewe baharikitwe anto bongo no gorigana ko entuko bainete muno bye arora national assembly so inye probability akaliba Meru weta na unkobo tego menya atwetera tone ora kwa karo na thina yongwa ndikomenya imbie ikathirwa ikiriga gitronire kwina motion wonge wathie nambere kuge twika table wakuruta governor gitini na then kwina judge ora athie nambere kwa giteana gire motion yo wa mbere wa governor kawira na chenchirwe ndo konge athi konge nukuona kwina connection yomba kuwereo katika motion yo wa yere na judge yo kwa agichenche transfer menya ke umuntu interpretation ora ndinkomete in your mind na inyake muthikiri ora thikirite kana ora tutegete akirine nontu buni onto wasi kukethira judge ora thikirite mantu jara na arigia kuringa teke kana atamswanda yura gomena uwe yukandibito na atauga na teyaniriyo nogie kwina mantu matathingatiro motion yo twika table na kwa wendika gitaka kayere motion yo kiya I'm sure mantu mai matwikire makuthingatiro and then mantu mai matwika makuthingatiro jenji yo ariogo no aguchenjwa na etakuraja sana ukona so urakethira akiona yuyungi menya kwina yungi ni one kwina yungi na yo yuraerete bundi na mantu yo yagete inya yakinye that stage na ara yungi yakinyire utekuona maybe kwina connection kwithira urare kara kariyo bo obstacle kagiriyeria kira kimeondolewa ukakwigua untu bubu noma kirigirie kimeondolewa no ethire twakiondoa kirigirie ki au ende tutamenya lakini authority ra yombekia kwithire ikiondoa kirigirie kiu utekona te mtu raisi imanto yake ethira yari organized ikumana kwa imanto yake ethira organized mzuri utiomba kwithira igukari nonto bo na renge gutwika gukubwithwo just like that inya tukethira itokua probability kwina
yani kwithira untu bura bukiombika bwa kwithira mtoro ondo inontu bwa sababu fulani kana kwina giuntu gikwenda ki execute lakini wa elia probability ire kwithira ondo iki kawaida tu bura mtondo lea wa kingui probability ire low no low no yes bobo kiumera bobo ngebukamanira makomaneria yes kukumaanisha thirikari yomba kugwina njara rutalomba kwigwena njara kiri mantu mama totagete lakini totiomba kuwa no tutamenya but all the same koti ni dependent mantu mama tiumaga kiri raisi nara no inako ba mother come but all the same mantu mama ikuwa kwena kirira kyake wa kiuma the other side na oriona nomba kwa kuina njera yao yarato wichira lakini yabunda bwira uwezekano bura bwingi yarato wichira nondo bura tukona menya ko no wona na ino manto yetete ate yetirite okay yakwa ilia ki judiciary and executive na legislature yucheta wa either three ya msira chie completely independent o hamwe ritango ekebiayo ko wa ilia hamwe kedere injanji yo hamwe yao ni judiciary kwa huko ina the person ura hand ai akuhand judiciary kam nene on judiciary so tudiomba kwa dera executive to mireta though kama wa Kenya wenye itwetha ato na tokaua inawezekana kirikana wa the former governor yes they know the judiciary na reguru kabisa aina reguru so koina link kaduke koina link kana tutathibitisha thu tutiugo ibwega sana murithire wa Meru TV tuthite na mbere kwa tukiaranagiria na muno nkoroki twikungwagira ntugo ya jamhuri we bangite ata imundi kwina antu bengi sana kwa bakiga bali na bathinjite na wabuntu ya kudhenja tu maina kutukuikolea kule mukimo lakini ibwega sana tuthite na mbere kwa tukithirikithirikire kararege tu muno kaigene na ntuweno na muno tukimurika mantu makonene na thirikari ikwethire tukwena thina kiri mandagitari thina no ya mandagitari thina yo ngwi kwithiritwe kana kiambirie ke thina no chi mandagitari account ya Meru ikochire tukimononto thirikari ya munya thenino chiareo cha mandagitari thirikari ya kiraito thenino chiareo thenino thirikari no iriku ya kawera bado na nyeti karangite muno thenino chiareo tukionekana madaktari bakimugeye bakuba tinenke tokea bakobatara na thenino chia mandagitari ikochire tukimana muno nkuruki governor batiri ku akiruthata gutigira ate thenino kuthira county ya Meru no thina ira chiuma na kia micharo ikethira michara ni chereri na tu cherero kindogo ukaona mchara utayona mweri ombere mweri yoeli mweri yo ethatu utirona muchara inya babu bote werua na mtu na family mtu na kukwe wako ria nyumba na te kwethira wina family no kuria nyumba ina mbecha yewe ite inyo ngirie 10 tebwa na wale mewe na house manager iba kuria nya bobo iba kuria irio biraba kuria na kethira inya no kwe wa utumira transport ko commute kuma kwa wewe tangwene so ogatega okona weta mweri ombere weta yoeli otinya motivation nyira we bando no andamiro inyai wende no kurtangui kedre plot ine kana nini mali para orentete ndo para be kumenya yule ni daktari mtu weshima mtura ya heshima inyi community tebo ko tuegende daktari ori mtura endi mtu okoba eno ndo no ko kariga we koba kedre i landlord uroku ko mwira tafadhali mpaka anya mweri yo imberegerete kuriwa tutalipwa mweri ukathira ringi utembecha no kona mtura yaka keep calm wenere murongo mtu professional nara ura kedra ko inange ara kedra inyi muchore okio ni pangiri mirongo ele so timanto ya ko imberegerete mbecha within 2 weeks
nga usote Ko mbeje ibati kuria madaktari. Mirilizo wakumake national government ko yake county kana na te county tibaria na te titilia mkazo manto yayo nto ya sibitari Kaikwe muntu adukagia mbeje. Manto vaito mno. Mbeje ina te kaite kinya kairema kana nimbize. na manto ya tutamenya na te yakarano nto watega inya kithirikari previous I manto ya reta thina sana riu ukaga mbeca ikaciena imbi na gukethera bangi bakurigwa ri imbi bikureta thina ikinda daktari na beta wate masius inya masius yake ya thithera ya yes no clinic officer baba civiti yes yes so clinic officers oni komya squarely babwirete kuriwa imbi I county lakini ukethera inya mbeca iteweta na kwina inya baba inge ba machitari mpangilio yoyo bwirete kwithira baria ilwa I county government lakini bakethera mwanka thai batetete ate bate ailitwe ko kona I problem ugo nwetera mwanka mweri yo thatu utina mbeca na no ukurita ngui na ati inya yari ende kwira wanga anto ibambiririe ngui ciao no ambiririe clinic no ambiririe otiganirie ndute cia kukorete inya wakinya cibitari ukariga yako otikuo ukethira inya ote motivation yo shughulikira achie buro ukethira we lively no bashughulikira bwega ukethira we inya go utega thau ithaiga na ikathira mbete ngui ne ciako menyake euke ka motivate anto kwetha bena ngui ciao outside ngui ra babwete ate otweke ngui bate umione inya ya ngui ringi bae mirito buraba wetate buraba kwenda nonto te motivation venue kire jamhuri ya ntu ya emundi gavana na bateri kwa akiaragiria mantu mamae of course na to kithirikiria kwenda miario gavana arutire yege tugetambaga wa kaende kabati wati ukira mbero ati ukira batwere bina migambo eno kire ya kuma kire gavana kire ma MCA no kuona taya agirete ka migambo tu ya uchambo tina gitare na kele ke bible manto yara ya tebugi ni kambuge ke onni ya tebugi no to itugire no siyo no mundora mnene ora to tegete guru MERU county kwa umiariera etebwerite miarieri eto ya mbirwa kuwa ire imbirwa ewiri eto retebugi eburari kwa classified ndene MERU renge tutebwerete ko kuma ke mheshimiwa wetu manto ya kaende menya tomba kwethera tutekwelewa burakuwa we kambuge ya mbirwa lakini kaende tutemba kumeika bika uwa kuwa kaende tutamenya ikabi no ethire menya lua kira tati ke impeachment ikamu kana nyangi no impeachment mandamu nuko nataka ya tebuirite buru kwithira ya kiuma ki munene wetu ito kwendete munene na tutura kuringirite kura na wingi sana kwe miari emwe tuti ku expect ethire kiuma ki CEO wetu ka mheshimiwa wetu ura buru tutegete na iguru miario yeu ikethire kindingirinda kana kenda magieshi marira egwatu egende bura tukua gucokaniria kura enderera augire yonto maratasi yo ate oyona kana kaende manto ya mbirwa rira ya tamukire amuromo yo awe mbera wowe ya bura tukwa ya nangire kana we muchiari muchiyurare rira wowe we mukuru kana mama wanjera wa mbwire tamuka migambo yera ana batamuka migambo ekari ekethre mowas ikethre saindi nkolokie uwe bwana sana mrejeria wa MERU TV mbuga piriti na tuwe tukiuma kwa kidogo twakujia meruka nini tuwechokera kengo tuthirikire mubango tuthite nambere kwa tokea nagiria na twikungwagira jamhuri ya muthenya wa emuthi na tukiagira mantu mara maybe thirikari nene thirikari ya county batikwe kimurikaga kire nyambura ino cia ntu ya emuthi na twina mugeni wetu aga etawa Frida Kaimenti atudite nambere kwa tokea nagiria kawethera ni ubambetaga ni Feminist wa Kimathi Rikana no watanire abatura Facebook MERU TV Kenya, Twitter MERU TV Kenya, YouTube MERU Digital na kinyaki website merudigital.co.ke. Mbeta Purity Mudhoni